ai soli, tu ai soli, soli, sei soli, tu hai soli la loro figli. Tala le lei paunga ma le pese le na se matua soli mamaku I soli la le fiti ese le manai o pese o fatunga fa gerisiano e fua I le savalinga ma meo lo te tupu le soifuanga o lo e soifua ma o wolai ya manai lai a matai le tatou por kalame mani e fu swinga nei o le nei tausanga a matai por kalame faisi na pese e taua e faiesi na uta ma isiva faaleanga e ki exercise ai fu ia a lo moli mai ai se savali ma se fe au mana ia fu fatunga le ia lo pese fu yo le tunu yo le tama fu I o le tangata o le tua io sunga ia lia taua fiu tala le leipaunga ma pese le na soli le fiti e ila le fai upo le pese le wa usiva hanga ngei wa mana ia se usiva faaleanga ai o so me fai upo le na fai mai e lo ai le kerisiano o langa savalinga I me ko kupu le o langa ia walanga o kako e keresiango ai nga o nga leua o le ngila
e fa pe nga ni soifuanga le tatou te fe o la me soifua e nga o nga hallelujah amen praise the lord e moni li tala le lei o nga pitasili nei o na moni o ha uma wa fa pe nga so fa tamale alo mo le nga pa ia o ha uma me o vahenga fo ye lo ngo fia ile tapu inga me le tali tonunga anga o nga leu o sia ka ko wa mi vai la pe okay re fanga ka tom e pe e sa nga ni sia o fa fia nga na so nga pari kama si a fa matala la fanga nga pe ara ko inga sugar me fia a fa makala la fanga nga pe ar ko inga fa inga le vai le vau sa te puala ma inga sanga fili la lua tu na iburi fanua amari ko inga asinga nga ko losia e au o kaulanga i lunga pe se i mala ua kama kiripanga la lua kiripanga pa anu le anto pa ya vai re kifa mai la no ngai pe ya fa pe nani so ifuanga fa jalo fa mo folo fa tu le dei a fi ma jago fi o le aso nga fua ya manto ya te ronei self au kilangi i manukau o lo iai le ofisa au tu o le Blue TV i nei le awala le tuli manu o Lambie Drive ma Cavendish Drive i Manukau City o ifo ila le mo moli tu ila fa malo ma la fa talofa o te o folofa ma o fa feilo yatu ile pa ia la silasi o le pa ia lava lo o Samoa mali o lasi wa o fangapoto e lunga fo yo le nei au onanga fa nei ona po fa salalaunga fa teknolosi pe au ngalu fo yo le ea e lunga o le porkalame o le Blue TV ma le tatou porkalame tuli matai tauta ya e maruia faivoro tatou tunu tauta ya e le lofa ma le anga le lei o le tatou matai sili le langi ia awa ua mo watu le tuava ma le atu vasa ia matauia ua mo watu fo i le weekend aso ana nafi ia sauru fale le tote le utangata kerisiano i le nei tuor ke lopi ia mo molia la tau fa manu o la tau fa ne tanga lo la tau fa fetai o le viinga i le tua ia awa fo i faivo le nava yaso wa tua na yatu le la wa man tu vai mo man tu lo ele le ulu wa yaso le nei fo i va yaso i le savalinga e masani ai ata lo fa le ma fa felo yatu asiata o le tau au na wo tau masani ai ia fia aso te tasi mai lava le aso ngofua se i pa ia le aso for raile lima aso le vai yaso e tautua malongo puia li ia ilo tau pa ia malo tau mamalu ia awa foi ni vaenga lelei o ni vaenga fa fuasei o ni vaenga fa tope o ni vaenga fa te ia o uma dala ma mea sa tutupu o le a tutupu o lo tutupu ia ai mase foi o siata ia masi fia e te maua i le aso ma le aso me se fo niso te mali o lo lima ina mo matou tau mo fai fo i le nei fa soa fa talo fa tu i le suafa manu malo Yesu Keriso o paia i o Samoa o le vau filifili o le fuela velave e le ia se poto e le se vave na tekto e suia se yo tau maea o na mamanu fa titi matosi lo bua o maea o na mamanu e o tautua amani o matou matua po taoto au se ala luinga e le ai se tala o toe pauina mapulu mafuina Samoa o le atunu tofi ia ai mai ia le nofo ainga nei le iti ale malama i tatou te sapasapaia i le dei fiafi ma ave ia le famua e faao ia i faalanginga ma faao ia i faarupenga wa le pai sina o le pai lei o le pai ia o le ngaruenga le tua e so o se fata faita ulanga e fia i so o se tuli manu e fia o le nei kelope mantou fatalofa o folo fatu ia ile nei vaenga fo i o le fia fi maloa fua ai la o maua fa vitai le lofa malanga le lei o le tatou matai sili le langi ia o ma fai ona maua le malosi e te toi sila mai ai o le u te nofo atu ma maua le fia awa o le aso tau fina ngalo ma so mantou lodo pe ana pule e sea pe ana le tau lau o le folonga ia nga o se ngalu e fafua e le fati ai faaftai i le lofa o le tua ia o le lava tau te sila mai
mau le malosi e tautua ai tautua le tunu e tautua oe o wo mapaanga wa taua ni ai ngai lungo le nei porukalame tau te silafia auto au ia fa talofa ole kele o ngai media tau si sila foila atu fa fonga me sta tunu tele nei media ia onisi tangata wa tele na le tala noa openly ia ona o tūlanga fo i maa ale upu matala ai whaftai ai le tua ona e maua pea le malosi e whai le whaasoa e whai le tautua mana ngaruenga ia wā le tautua ina o lo tātou tino ia tātou whaatalofa le na pai sina o ngaruenga le tua ma lo le ngalu lue i o tau tiute mo tau whaiva o whaiva whamai o whaiva o sāle vi o whaiva e mamalu e pa ia ilu mo le tua tai la ngai ngarupu ia whaftai foi ia ile le fefefe e launga le upu le tua e nei aso e ngā tai ua matua sawa iyo pe o le ova le kau o Amerika le tūlanga wa iai suinga o le nei so i fuanga ma le fefefe o kangaka e whaia ni mea leanga iyo ai ko ke si la fia ua sau iluma le masau o le whai mea leanga wa sau iluma le masau o le fefe ma le popoi wa avele me le ma me le anga wa avele me se ma me sao ai faia le me sao ma me se o so fuanga nga le buka ko ya iyo a ka ufa ya kule la unga si fai fe au le me le ku ule a ya e ka ku va yimi milo ko kili ala un a o aso ia ke lo na tu te si le fia o to le la wa sina so le apa u se susunga pa u se fai fe au e pe o le au mala fo ilele le fa maluinga aso ia ta mama tina yo to foi taimi sa ko kala vo wai ke lo le ko ke yo inga la tala le fai atu a sa ngoa ma yar fai fe au nga kai mi ku e ku wa a fai mai yar fai fe au e le fai longa fai fe au ia o so ia fa mamalu le mamona fai fe au e fakasa fai fa mamalu le e fakasa fai fe au le la mosa o ia le me ko kisi fa mamalu le me ko kisi tangata e ka uro le upule fai fe au o be careful o le ava fata ma le vata puia le na ma le ola mata ule nga sa ia sa mo ia so ia ai aso ngi nga la nga ko se fai fe au e fai aku se la nga se fai fe au e ka ku karapelo ku ule ola le anga ku ava ai le mulunga ava le fa papa ki wing or fai fe au fa mai e le asko fe au ma ko ia e winga na te fe tu nei aso nga dai o tupu tele le mala malama ma ua faali lava ma le poto le tangata ma ua te tele ai male ambio leanga o kalanga la kusi e ua tupu le mala malama faali le manatu ma le poto le tangata ma ua te tele ai male ambio leanga e le se ala kala le kusi iyo le o asolange yo aso fainga ka amu ia fo i se toa amu ia se faife au e toa nga ke ka usao le upu le tua malaunga sao ia e le launga milimili se luinga la utala langa nga fili sa pat le aso pa i o le tua ia fa afta i tua so o se fata faita ulanga o le aso sa le Amerika lono winga o la ua mapu mai nisi o Amerika mai sauninga wa te lo la ua fiafi wa po wa le wakare fiku wakare valu pe wa tafu ileiva ia malole taua dai a fa pe o le sa e a wai sauninga o le nei aso ia fa malo atu fa afta yatu a faifu e tele ilotu ia ele tau fisiringia le na meo lo wal na masani o lau lava le na masani o lo le alu se lotu a o no via kama kala kusipa ia a malanga o se fuanga ngai e solo mua mai le au le o ngilo le fia kala kusipa ia le ele se tu la fono e le tawina e fia a o le wingo la tala la ngor kala le kusipa ia fa mai wa o fia ina ua lato fai mai
tātou wō I le fale o Yehova. La vai la kako ia. Tātou wō I le fale o Yehova. E leo whai mai kako ngofo I lau wharkaavale. E leo whapea mai tātou wō I le fale piriati. E leo whapea mai tātou wō I le fale I o e whaipaki le ai. Ua o fia ina ua lātou whai mai tātou wō I le fale o Yehova. Ia manga o sisi mea koe confirm ko il melea salamo o kavika I rusu markolu fa mai o te no foi I le fale o Yehova. Iaso e te le lava. And I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Vai la ka ko ia. Awa lange I whaafinga mai o elele aru se loku. Ma e whapea mai. I ri ka walu fua I le loku. Ma le ka hua le whai mai e oi ka haka kusipa ianga o I le loku. Nga o le whale Yehova. Ia e koe mga o sisi confirmation whakonu oi wad tala le tusi e mautu mea umare mau le tō loma le tō tō. Ua pisi solo ia le finge sakpa I ke leo madia. Marka malo sa ka waro Yosefa. Ua pisi solo si ungani I le su e Yesu. Ua pisi solo su e Yesu. Ai mawaunga. Ai mawaunga Yesu o le farisa. Ai visilia ko fa mai. O lan me ki rua sa I le fu ya. O lo o I le fale o lo u tama. Ka ia wala vanga me a makaringi va yaso. A fa yala o esa I le fiaru le loku a le wa e maua le fa so le nei le amtanga o porkalame. Ia sui ia le nei tau sanga. Ioe. Sui le nei tau sanga sui ia te fi alo o fa. Sa o le lo makuanga langa moni mau le leo langa o lonko orua. O lonko orua. E ai pi arko inga kulo fa fonga le tu e alu e farkalapu. Ia nga kua I lunga fa finge fa langa moni mau fa mai ia. Ke moni mau aku. Wa ke le are swinga ele aku o le langa o se ko orua. Ioe. Wale ko ingo le farkalapu e peio nga mave vesi ma sau wow. Isi kai mi ele sau. E ku alondo mo ko solo nga makawakangi. Mai or kai mi ngi. Nga ole lua nga fangu ko farkaavale. Mai nga sia nga lua nga ave ko farkaavale me ala mo mo manonga kadi. Oh my good boy. Ko inga ingu nga le usui. Ai ke no la ukala. Se fa se swinga, fa se swinga. I ele se fa ta la fonga. Ai la uma nga yesi nga swinga a fa yor swinga le sa ke le nga e alu ele mo mai ele fale pesa e alu e mo se ai va kur fa fonga le tunu. A fa yor swinga le ua mo kur farka vale pe yor ka mo ku va service. Fa ile na swinga mo le nei tu sanga. O wala nga ele umi nga fi nga ur ka nga male nga le tua. E arua. E uar ko sa ko mo fa le pok. Ma koe moi fa le kongo fa. Ya, a taro fa tu wo me pa anga mai le tatu por kalame. A taro fa tu wo me pa anga mai ale Blue TV. Por kalame le tatu ya. E ono fa yetu. O tou fo ye fia le nei por kalame fa afita yatu tou te share ma tou fa like le tatu por kalame. O tou fo ye le fia le nei por kalame a o lo o tou fia mata pia. Ore makuale make sense au ko mianga. Ia. Ore me pito sili na le make sense. E ke fai mai e ke ika ya ke au mare porkalame. A o ke fai yaku o lo le aru ese mare porkalame. Ai ka sira nga me mali e ya ke o e mare soifuanga. E te lau mai e ke oso mai fai mai au ko mengi le ma e fai mai lau fa pa ulua, fai mai au mea le ko ngia, fai mai au kala. A o la ofisili lai lo u ya te oi. Ai se ai te occupy e fua le space o coming. Why you occupy my comments? E se foi ni ko inga kaka. E se foi ko inga kaka e ka ole me foi a eita. Se foi ngare nei. A e ika ma e ingo. Aru ese. Ioi. Aru ese.
move on, get out, get lost, bye. Vai. Le fia, sui le channel. Fai sau channel sa oi mi sai si awang fa ngali. Se mo mai pe yo le channel. Sui sau channel ke hal wat. Ole me pito sili no ole mala mai. Ole me pito sili no ole mala mai. Olo fa mai olo uwi kai ole fia poko yo le po ole le. Ole fia kama ole ama soli. Ai umale le si rua ko rui kula. O ngofo le mai mo. So, welcome. And I say hello to you. Au te whaataro whātua ia te autou lunga le tātou porukalame, o alolofa, o fia, o fo ieita mai. Whaataro wha mo wholo whatu. Tātou tele i atu le malolonga, ia, o lea loma le la whorua le manga i pe o lea upu. A ware wha moe le aso tai o le atele nei nisi o vaenga o le ama wha soa i ma Godfather. Pe ama he ali tātou malolonga, io e tau tele i atu le malolonga. E iei vaenga taua ma vaenga ki kele o pomu la popoa, lea o le a papa i le aso tai au. Ai e iai a ma le pomu ngai loko iei le aso tai au. Pe wha ma vae le fionga tamaitai. O lo se e le tofi tai o le atunu. Wha maka e wha ma vai. Ia walanga e o pomu ma ia la ka penga. Ai aru waku la ai pasi mai la ka manga. Ai walanga o le pomu leanga usu e la ka penga mai pekesa. E le se tama i pomu o le pomu o sao ngā pomu. Ta ilo ni au fai pomu malava. O Samoa i ngi usila ma Samoa ka ilo ni au fai pomu. O te avea leanga fuala ui tala lang o leu te fai atole ngana lau tele. Tangata i e sa une fa pa pomu. A waile ma fainga pa se pomu. Pe a le faua se pomu. O le kala la marka unga o le au fau pomu. O le au fai pomu. Ioi, kuida e pale si fai pomu. O ro ka penga mai le makua wha makua pomu le ka penga ko inga. O le fo i tau te vava i atu tatou. E ono palasi se miso. E ono palasi se miso. Mai o i le lo mua. Po o le ofisa tu tonu o le fast party. Ia walanga o lea ua toe fotu i tua ma toe tautolo i tua e pe o le kala e whaia le ifi ma kaukono. O le ua toe tautolo i tua fuafuanga a le whaamasingonga. O le a mati whaalau e tele pe a fo i mai tatu. Ai naona au whaatatu whapena. E kere ka ko pomu e ongo papa. Ai si papa pe a umar ka ko whaasalofa pisingisi. Lea e se so mai. Naona au lua tua inai tatu whaasisilanga ia. Whaati a tatu whaasisilanga ia. E lua e pe tolu. Tatu aturo le a fo i mai. Whaafeilo ai Godfather. Ai mai si. E hila umalo whaalorngia. O le pomu mua la ngā le la pa. Io e awadu tau sila whaafonga i lunga o tatou porkalame. Ira nei vanga o le fiafi. Tu ina tu whaasisilanga lea mai le ainga o le fast. Fast ainga meeting i Sydney au se talia. Po le Sydney ainga. O le a whaia se tau whanutanga. O utanga o to atu. O lo iei le whaasisilanga a tō a lava. E whaatulo wai pa ia o saha ma whainga. O Samoa i ona tafa te tele, ai whaapito au ngafa lava le whaasaralaunga ma le whaasirisilanga lea. Ia i sui uma o le ainga Sydney Fast. Ia po i la tau o loo iai le la vaenga lango o le Fast Sydney ainga meeting. O le awhia stof so whelo inga i le afo le lima i le afiafianga i le valu i le po. I le aso lua se furu, aso lua o le masino me, nono winga, o le aso sa lea o le aso nei. Sorry, Mati, pardon me. Mati, sorry. O le aso sa la le aso nei. E whai ele tau whono tanga po se tau whailo inga. I le no whanga o le Campbelltown Catholic Club Function Room. O le address Lewis Furu i le Lewis Sumarelua, Gamden Road i Campbelltown.
na sini au se talia ia fa so tai ia le afionga ia fuimono se tu foli tatu fa se silanga le ana pe nga yele nga tatu fa mole fa so tai ia le fionga nga fitasi fuimono le ala itango moa tu ia lango fiali anai jang sau ia ile numero le ua tu ina tu lunga ole o fa iva valufa fa o ono iva lima ole numero la nai fa so tai ia mo ilato uma ole a fanga poto i se felo inga taua mo ilato fo i sini ia pe ke ile skala fo ile fast supporters group pe sa e na o lo nofo ma e va ia tu tonu fa pe na e tele ilangolango ia maybe this is your time a fio ye matala au ia fai sau fisili so le pule ia awa fo itu langa o si to fa moe e fa pena fo ine o kilani ole vaenga le o I think lo uma yes wa uma la son nafi an nafi de sa fa ile la to e to longo pueli e to fo ia ila to fo ia o kilani ine ia mato ni sila tatatun malonga fo mai fa feilo ia godfather ia si ma fa ia ko luar ma fa karkarangwa ia masitasi oli pese la wilo fo ia mesor tatu fa mo oni ngalo tatu o kilani le lo loma mo le tatu istapo le seta ile tatu to vanga pese fa le nga le atu fa lo lo se ta pa se tatu update pa mai tatu fa salong fa business ni talalo fatu ese loco Talo falava Samoa o lau ainga musika le nei I au kilani New Zealand. e ele tawanga pese fa le nga o matu fofoi Longa wano le lele nei, whaala tele, ma whaasu suru atu ai lau tali pese. Ya, pure oi pe kava, pe whaonga fose whati pese ese, ya, pe original fo. taito tasi te awhai pese tolu le 5 minute le miolo pese o leo le amalo foi longo momua foi fua lau pese foi fua lau MTV mau amalo cash lima sina kala o le afo amataina foi malo YouTube channel ia martato fai longa lona lua le ngato le apu foina lau pese foi foina lo MTV mo foi longa tu pe fase lau tala amataina foi malo YouTube channel fai longa lona tolu foi fua lau pese foi fua lau MTV fai longa tu pe torse lau tala amataina lau YouTube channel Surama fa foi fua lau pese foi fua lau MTV lua se lau tala amataina lo YouTube channel Maltato fai longa I lima, poi fua lau pese, poi fua lau MTV, se lau tala, toi amtaina lau YouTube channel. lima skuta la lista asa ilia tato fai to lua vai aso o le seta ia mawhai ona release pese e manu malo mo le se tamito sa O le awhanga taina le staraina o suita wa. E le aso lua su walu o fepua. Lua fe lua lima. You can do it. O le nei wha moe moe, o le a whaasara lautu sa o lunga o le Blue TV, mana tau te ia e. Mo nisi whamatala. Whawhisota e maile numero le olua tasi, olua fitu iwa, fitu o valu. Again, olua tasi, olua fitu, iwa fitu o valu. Whawhitai. Tato whelo ai ai, whamanuia tele le tua, manuia tele lau whaasaunga Samoa. Whaasile silanga mo le mawhitanga a whaasito outa I New Zealand nei. O le awhaira tātou whono I le aso sā, lua o mati, I le ono le afiafi ni mauta o Samoa I Mangele. E te talo atu ma le anganga o le whaalo le tele, ina ia tātou awai uma, a wā le wha mautu wina, o tonu o sa ilinga se leni mo ngaluenga o le malmalu o le atua o lo whaia nei. Whaia le nei whaasisilanga ma le awa tele, sa inia e le taitai whono ma le komiti. Di bawang ki ako ngolang ngia. Na fikarenga makua kaua ia pora ko fa fo vai mlai fa karo fa kude. Mai mo mai le ku yon kupu mo fa kulang fa lupe. ai si le wa fa fonga o le meri ai kai ingai fa ya val la kwai ngaru le ka kusi ngo ka malu roi pul ai sasa ke lo la oi ke lo o ko fa yer menga o le mele a o le fai o su nga kai pra ba ka po kala ai kusi ngo lu ngo polo
Nei nanga ia. Kongu wa. Ia o fu e sia sia ka. ka. Wanga ni melea tunai. E o wang o sa wang e o fo mai fo mo fa longo mai. O le meu o kau fe join mai. Ko ki o ko har. Ngi ki o fa pe mo yo o le sfai po mo le o sa u. Ya idea. Se foi la kapol kala me a se. Ka ke le fai po. Ia malanga. Ole ka unga sa unga ngar ka fa ur pom. Ia wa foi de mo mai o ala pi mo la ba. O fai pom. O fai pom. E sa ola. Ole fo ka ole. Mantua na so fu mai. Se fai pom mo ko. Se fai pom. Kama ka bisi. Ole la o ke kula pa o fai pom. Ole ka pengo al Paulo me e fa de tonu. Nanga wo la ko inga, wo sa ka u me la pom. O ia. Mera ka o pom pasi. Ka ko fa ilo anga wa u fiu. Ke ia pa. Ke ia. Ke ia pa. Wana ngon pom fu fia. Ila sa ngon fa pulo. Ia me si vela de ia wana ngala ole ngana de mo ka mo mai i ngu ma fio anga. Ia. Sa ole. Iyo ia ala ngala le tau tilo. Ia tarsi ia la so tayau. Iyo. Ole pomu sili ole so tayau tunai ma le a tau ia tia. Ole mawol filemu. Ia ma faiala ole mi ton pawanga. O fiara ka o koi. Ole menga ka nga ia. Ia ai si tato mo. E ke wo ma ka ko finga pomu e par pomu sa wei de ko inga i lunga ka ko por kala ni. Ai o mai le tato lo mai se so far le tato competitions le fa tato tinga le tato ai nga musika. Okay. Si aka o re a foi re. Lusu lima ia sui a wai le o fa ulu mai le. Ya sa fa pe foi le a ngei pe nga se ko ni ma ko fa ni si o re. Me le lo ai o le ye ka le. Yes. Ele nga ka foi le o pe se fa le nga. Ia o sa mo le ko ke risiango ia ka iro iske mi wa pe ke risiango pe lo. Wa ese ke risiango ese lo. Ya sa oi. Ia ai Kirisiango, a fe que fi lo fa que kirisiango loco. Le sa ole ama kuma fa que inga di. Ya o que fa kai fo ile kadi mai malo le ku wa si ka ya ka wa ole me a mongi la vai ya sa le ya se nganga e mai le lango le. Ya o fo sponsors ka ko fa ilonga me fa pe. E o fa masingo ele ngaka fo ile. Ua iai foi ia kanga ka pese i lunga. O ko merka wau. O aso uma ka vangange. E special case. So e leo se kamai mea le me leo. Sa fau foi le leo se kamai mea. Ai saula vale di e ka penga mea mo. O le nganga whaafikai nga. Ma lo fa tai ole fa ta ua i lo to pe fo na ta fa soa ia mai foi lo fina ngalo. Ole fa ta ua ole sa ole amatanga. O le amatanga o le ave le fa mua i musika fa le nganga le le yo se fonga ka ko le yanga ka pu ele amakanga e ile a fa ola ma fa tu pu de tu me fa so o ifo ele fa pe vo ile a me fi ko kasi ngi pese fo i tu lo wa aka ko karango i me musika pi ele li fa ke ro ka le ngi i lo tu fa ola ina a ka ko ka le sia mai fia LDS e whakasa wai mai so stangata sau e ia oele ka lengi fatu pe to usu po le alava ia ingo ole competition au nga ngar ka lengi mari se ia wa ole nga ole fa mo ole gaming e kele ile kupa malos ai e manga o mia fo ira e man ko fo ia ole nga ilawa atamaita so e manga o mia ngi sika mai ka isko kele fa pa lengi mai olo kalia pe le skala mai le aso ngi se pa yele so le aso ngi aso lo fu valu february ole ngaka ka ko le skala olo o vango lava ole so se ya a fa pe la o ka ma por kinga le o ke ka mo fai lava o nga ise o fa nga o le pes ya fa ya am fa ka ngola vango ngi o ke ka o ko ila o fa nga awa pe manguia fo i pe le manguia le pes e ka ma fai la vale ai nga musika e so songi ka nga pese uma a o le mele le la pinge a va kupu e le ya la pese
ave whaalongolongo. Kusa pele manguia mai kasi o lima. Ale rope o kula sore o ke le sponsors o se fulu whailo. Malo whautai. Lea tau iso whira ngalo whaalia o mana ia lewa noa marasunga le rii o ke naisa so le tātou wa ainga musika ma le latou whamui moe. Leo le mau ian mai kaua. Ma kori hoi o kasingi koe ngā pese fo le inga nganga e rusisi. E po le ala koe ngā mesa wulka ngaka e kasiara nganga o le pese whale nganga. Whengu mamna mai ai. Le fo mai kaua koe ia o kesi le po lea. E whain ro kesi kaingi pere ai. Ok, loa o le ku'u le baenga le, o le kaki a hoi le piu se mea surprise. Wa e eisi por kalame o muni mai. O le paula vale le kaimiringa, o le skala. Manaia. Foi le kau kurikuri a kuar kako le skala. Mawas kako fase furu kako le, o le kau vangaringa. O le mako ai, makaki a. O le amana o le anta o le ofisilia le ki I think o el tanga tale le don't know ofisilia tua langa o le pa to tato fa ilonga e create lau e fai lau a music video ma lau YouTube channel o la ofisilia ngai me o YouTube channel but to be honest o le a se ko inga se lengi fa tata ma fai ona maua se kama pese po se ke pese pe aso lunga le monthly o tatu mina I fikas fa tu sa fu le fa mon. Okay, ile kaimi o so o mai a o pese ko kiki dua vai aso ma release le pese fo. Sawa ma hit. Será mo ko puafe. Lo será mo ko puafe. Ile kasi dua vai aso. O isa o pese o kaimi rionga le o kolu milion. Sa au ko pe maua. Kolu afe mo ko pun masi. Wow. Ya ke le fa pe o makanga ko nge ke wa o nga foi la o au ia fai a o YouTube channel ele o monetizing a mais so ele ima se kupe aliku e o foi la pa o mesa do ele o kupe o studio a ele foi nga sa studio ia o kupe o MTV a wa ke mi nga mako pu e mai manga e punia la va o Richard Parker mo le se va nga mako e a o ele afel pes ia e fa ku de pu MTV nga ke mi o ia ma ia pa o ku lima sera ia inga ua kam faila e se o kari join mai I o so song se siko o inga la lo so song ke a wa fa ka mai lo me fa ye me fa ya o ye fa ye lo ma so everything stays within you now la ke mi na ngai mo ko mane o skasio o me fonga e ko nga me fa pengi no so ole o ka honge o pese o mai nga wanga o ya nga makulanga e la lopes o isa fa mo fo le nga ia ku fa ka se di pinge mo la ko umala nga ia wange I fa nga lo nga ngisi wole ku ole nkulanga ele ole alo la wa a wa ma fai le nga fai e kurupu ia por o ka di fo fa ngo fi na create la YouTube channel a o ele vai kusa pele so ku langa I kaubang le la fai de le ya la pese de ma pu MTV ku I ro so fa I lo le YouTube channel o mala o le kai me o la fa nga ulunga I ma lo a inga me venga e ku mau o fa va pese ia nga pure o le si foi me ka kikilo e se ale si de kaubang e ser ka kai o lang karing sa onel aka ko vai for ke le kauvanga e ser ka kai sidi e ser ka kai la wilo so awalang e fa pera le mo so kulanga I ngai fa vai vai dai e ka mako makal kalang o kai mi o leskar o ka ngi api pesera no fo o winga la le o kala o le ngofo mai mafo fo ngai laki ai le o fa ye lu mai dai lunga o kupe o mangami o lo winga le wo create o ele bango e ka kala mo la ko e fa alo ke le ngai ka le ngi le sa o le nganga ya ma se lo ka ko am ka me vi ngole ni ya o le to te fa fo mai o lo winga le o le fa metalanga no ofisilia I le songa le ya wala wilo wo over ma milionga pese viewers pese foi le ya na to te sila fia isi pe a to ya ele nga ka le fai solo I TikTok ko ke ya o fatunga na ale tamali nei ya o ava no foi la ia
e o sole o lo leo ai mau ai au afi ai misela o ele pe tau mau le tu inga fa tu nga ta le fainga ruenga ai e ke fia nga o la musika ma ke le le au skaili this is you o le vano le ia na vai ngai toi fa mana tu le tatu tau vanga ma le tatu le stala wa o le ai alu tatu fa la wiloi vai status le gata fuile o le tatu o le tasi nei sponsor malosi o le tatu tau vanga ia e ke aru wale lo pe e usu mai lau fai no usu mai wa mai mo mai la langi a ko ari ia wa o le fa sala ku sa o ka ko e oi ala ka ia manga kuola a fa pe o ma ko nge pe se ku ulungo le YouTube channel e le kai me la ku pe nga se di ma fe ka ka maka silsila la ye de il por kalam ka se kai me pe se ai so lo na tonu e ko ku wakula ilungo le YouTube channel le la fa wala wilo ka ia nga kuli ale ka malo fa tai ia sa no ia ina itato wa inisio vai nga mo le stala ia ai po tala le va no inisio fa fuatu so le ia le au America le ke vai ku le malanga mai fe tawile le to malanga mai ma le taimi o tato fa mo ngale le ka ofisi mai pe fengo mai ma le skala o la ta fa mai nei nga le skala mai ma o mai pe se ngare o mai a loka ko ia ai o le fa mangaku mo ka ko ku ngo ia e ia ka nga ka welen konge mai le si ku lo hard ma le au nga o le skala mai ia e malanga fa piko mai ia awange e popole i le kanga o lau pese mau o so o le foi la ka mo fai e packing truck o mai ia le kaimi foi le lo ka vanga ia awange foi le me foi le ngofo ka kam kar ngo ka penga ku me fai dia saudia mau ai male bango le sko inga fai langa la nga umi ai polokale so e manga o la vai professional are fai so ngale waku o le mela vale la pu e ave o lopes o nga so le ila se mela play minga o inga se e lopes o wale la practice ya la so fare le ngai fa nga ka ko riskal o lo vangole ngai fa ari lo ka malo fa tai ia mo nisi fa majalanga fa mo wane numero le me se fo ia o lo sunga misa se tu fo ngol tatu numero le o lua tasi o lua fitu iva fitu o valu o lua tasi o lua fitu iva fitu o valu now is your time let's color kai mi ngai vili mai le numero le io a wote vili mai la messenger o le vale po mo moi se le mi ale o ku a fa pe fo i ete mana o fa nga mai le messenger le tau te ya ono le sponsor fo ele tato por kalame yes you can nga o fisili me a fo nga le ngomela le no tangole to send to ti oil numero ete so ta yai failo le taimi le nei ya sau no fai u lau sunga le li organizer so le tato to vanga ya on tato to ma vai le fa kai kede sia ka mal por kalame nge fiafi ia on ka dia inga fo yo le ainga musika fai lo ngai ka fa ka va msui fa kai fo i o mo wole skala mai fa kai fo sa mo le si le mai mo fa fonga ia o lo wa ngol ngai ka ko fe lo i io ele os ka mai ka vanga le ka ko ka vanga le alo ye kele ia ngisio me ka o le ka ko mo mai ai fa mo ngi kele ko kai mer ngai mo fonga fai ia o lo fu o lo ia le ho kele i mangele o le afa ka hu ngai ia ai o le ia ngisi fe ko ngai nga pe afa pe ko kile aku ia le malu le ko va le ka ku ia male au mai mo fo ia al sunga ia tuna junior vailua ia tu sai musika ia male atina ina o le taleni musika fa tai fo le tamali e lo na nganga manisi o le ainga musika si o la tu fantasia le nei fa mo pengifiki e mangu ia o hele te mai mo mai awa te polifui upu matala tangata fa pe ru leo le anga fa pe ke ka uma salo ru leo se i lo le au le afi io nga nga pa o solo me ilunga ave si va mo o ferika mara winkia ila YouTube channel ta ja tu malologa foi mai se su el pomu le pola kai me pa ta mai ta tu fa salon va business Fatu. Ese loco.
Talofa lava Samoa o lau ainga musika le nei I Aukilani, New Zealand. E ele tau wanga pese whale nganga o matu fufuai. Longa wanoa le lele nei. Whala tele. Ma whaso suru atu ai lau tali pese. Ia, pure oi pe kava, pe whaonga fose whati pese ese. Ia, pe original fo. Taito atasi, te awhai pese. Tolu le 5 minute le umialo pese. O leo le amalo, whai longa mua. Pue fua lau pese, pue fua lau MTV. Mau amalau cash 5 sena kala. O le afo amataina e fo I malau YouTube channel. Ia martato whai longa la luna lua. Le ngato le apu e fuaina lau pese. Pue fuaina lau MTV. Mau whai longa tupe fase lau tala. Amataina e fo I malau YouTube channel. Whai longa luna tolu, pue fua lau pese, pue fua lau MTV. Whai longa tupe torse lau tala. Amataina lau YouTube channel. Tūronga whā, pui fua lau pese, pui fua lau MTV, lua se lau tāla, amataina lau YouTube channel. Mal tātou whaelonga I 5, pue fua lau pese, pue fua lau MTV, se lau tala, toi amataina lau YouTube channel. Lima skuta la lista. Asa ilia tātou whai. Toi lua vai aso o le seta. Ia mawhai ona release pese. E manu malo mo le se tamito sa. O le afanga taina le stalaina o suita wa. E le aso lua su walu o fepua. Lua afe lua lima. You can do it. O le nei wha moe moe, o le a whasa rautu sa o lunga o le Blue TV, mana tau te iae. Mo nisi whamatalanga, whawhesota e maile no mawa le olua tasi, olua fituiwa, fitu o valu. Again, olua tasi, olua fitu, iwa fitu o valu. Whawhitai. Tātou wheloa iai, whamanuia tele le tua, manuia tele lau whasausaunga Samoa. O le seiliga o le ami o tonu Family Club. O le aseina I le asoiva o le masino me lua whenua se fulu ma le 5. I le no foana I seina I whale anta. O le ngalo no whatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le 5 tala. Be whatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu ma le 5 tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le whatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le 5. O le masina o Aprila lua whenua se fulu ma le 5. Le leia tātou whailonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou I tu ainga o le Hilux 2.4 litre 4-wheel drive lua super fa whailonga luna lua race SUV 1.2 litre lua super fa ngata ino tātou whailonga tupe amata maina mani tonu se furu afe se I o atu I le afe tala le leia tātou whailonga uringano e le ropo o e leisi lea o le afa murueina e le lulu mo le sailinga o le ami tonu Family Club so tai mai le tātou official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele tai mero wati to e tasi le minuto de tale le tu la 5 le o toe ba fo ia join mai ia le fionga ia vui ia I le tātou wa sum se tai mi fo yo le nei vanga o le fiafi ai o wa mai ale tātou whatanonga ma le fo ita mali I o le atino. Ia, le tofaya tunai, tunia vai lua. Ia, tusa fo I o le mana I o le fufuanga, a ngawa uoe. Leke mai mo mai a tātou nei au kilani po ni usila lava. Try lava ngō lea. O le veri koe whainka wanga pisingi usila. Yes. For a long time, o me mwolo sawa e makaulia. Kasi ngei koe ngā activity ese fie o kangaka. Ma ke longa fo e kumu le fonge le kawanga le pa fo e mea e feska pese pele o e lua o pese I tusi ia ale la ave fa ku kuanga ka momisa o yo mis o e kusio e so mis ale misa o ia e ke de so fa ku kuanga ia e ke ro wa pasile me mo ia le fu le ai o ngora utala la ngai mo ki ngoro usidi awa nganga o faya a e adu e kau va e sidi e la pela pela usidi e la pela pea e kuma ko foi limo sera o cara sidi e le nga mo ka le yo wingola utala e le au nga e la pela pea o la vila nga mo nga limo sera e tele tala la nga fa pea mai e la fa au nga you are too popular foi le saola o so level le o e level pa o sidi o le levo le iai lau sunga. O le levo foi le iai Simon. Le li le... Ko ngā whare lua. Le levo ko ngā whare lua.
Ya, awala ingalo na le stala. Yeah. Sau pese usu sau pese na ya o le leo le awangi I fa se e fu o isi ai alu. Ya, I le tūlanga mauti noa. Ai. O le alta o ina nisi o mata upu. O vaenga sa tutupu o lo tutupu e mese fo I o le fa ta perpenanga mele so te au. Au te fia fe mo se ita fa so I le mata upu le ua fai ma fa tu ulu le fina ngalo o le pole editor o le observer. O le ngama. O le ua tusi mai ai le la to wan tala fo le ma fa pe o le upula au mai o le was scam ele te fono ma le vaenga fa fai le fa to le to sa mutas ala to supporters ona o le seleni le sa fa fu ai au mai fa wai se fale tu ton po se ofisa tu ton o le fast ia ai o le fa pe au mai ka vai le ta lafu po le lava se overdraft sai ai ia walanga la le tele o manatu ma langona o le fesili pe ai se awa fa ku ulu ai I mafau o si yangu si pepa le fa tonu followina ma le polo fa soina o se lengi ale supporters la vaia ma le vaenga fa fai ya se ka ama ka mai ka issue mo le na a mai so fina ngalo ai na mafua ngala me ia ona o fai nga fesili se tasio tu stala singia fo I Kongo Samoa ya au tanga vai tipi au tanga vai pe o lana lea mata upu sa tu itu iatu pe o langa maka upu foi le lai tau mo fai vane mai o kuper fast ya marona fa ngaina ya so fina ngalo mo ke au o vai po kolu kuskusinga observer o sa fa pe se me la kiki au va ngai de fa ke ngai fa de for ngom ka upu le o scam pe o ma fa ke nga upu ai ka ko lo le a fa fe ka kilo ma ba ai le I whakaranganga o laudia mare tofo I mka upu lea. Langa mangingo anga whamakala e lauri mka upu I whapeng whaiaku solo. A menga scams e whiwa su ele mau. E whiwa su ele mau e keo lai ia o kere ma se whaanga upu le sewa le scam. O vaenga longo lua. E lea ia masisio ka kou whapea ere fie kupe ngave. Po lea lava me whaonga ia e whungange le fast le kupe. As long o lea whaonga kakau. E lea whainga ngai a kakou. O whio ke whaikau. E lea ia se fast supporter whapea. E sa ola. O lea io e lava. O lea me oku I ngaku. Ia whungange I le fast. Whai lako whasoa. I se mea karewhea ngai. Inga ia o ngā le kupe le wabak. O konginga overdraft lengo falongo ke wa pe fase la welo overdraft lengo falongo e o se me langa ngame ke maka le foi siaka I menge o banks mo me fa pengi ako kongila overdraft wa bongo fo desi facility en fainga nga kala me se kupe e fa yer fa mo le pa fa pe fa konginga lo winga la kusiku la o invest kongole se la invest kongole o le bank inga ia a fai whakaungu le whare. Ia e koe whai me fo. Ngā kaimi oku e o manga ngā bese le mea la e over kaimi. Ai e kia urawa ia. O se mea se kele. Ia la kou le ngaka I supporters le cha pipi. Ao le observer. Ao le au kuskala. Ao le au whaikio. E makua le aia vange ho le whawhongo. E kwa le ea se la kofe au. I le kupe lea lewa abe le fast e pule ai a koe mai foi le ia la uli ma le fast party I ngai kausanga e le foi le whengange le paroka e koe kupuan me le kasi whakai langa mo le vaenga inga kuri whakai langa mo le ko iwa lea ma le ko lima lea ma le ko ongo lea o le matua ino sia lenga whai le fua mo le fua pako e o malako o le vaenga lewa e sau noa li atawa e le se no u matamata le aso lea e fai se ia fea la utala se I fai atu le autu stala. Nanga o ka kou o le tātou fatu a inga tau silea. Whaafetai fo ia te outou o lo o tau maua awanoa. Kou ke a whiwhio sa oai. E whaali a tātou ia whisili
Awa le whaalau ke le inga o le sila fia ma le malama mo le tunu. A o le mea o mai tauina lava. E se lo uva ai, e kou ke le fia ia la auti. Ta ko haru mesa sao. O te loa le lei tau te atu tau te le fia i le fionga te te fono. Ai pau a le or kangaka, e comfortable ai, la kou fai fesiti. Le ia taua, o le mea malia anga, e pei ala ukala le ngofa kule amakanga i au heitas le makamaka mai. E fei kai kako por kalami, ai umalele i ar por kalami o makamaka. E fa pena uma la le sikai dia au kuodi ia leu ke vai kuai. O le vaenga uma ia le ngo vai ko fai fesiti. E vaenga uma ia. Kama uma ia la lafi uma i kuai, kama foi HRPP ma fai ngor o ia le nga foi. O le ua o lai lango anga ile fai nga malo le fa vai le fai ngi ke mingi. E nala no fai atu. E nga ola auli ia ma fai nga o kanga kangi. Open up ai wa foi langa ola auli. Pau wa le o le tangata. E nga ke le discreditinga se kamali anga se kangaka. Ma fai longa kangaka. Whether he like it or not. Pe fia ia kai fongo ia o pe le fia de sunga le il fai puli. E kali ala fusiti. Lenga or kangaka e loa le va fia lo loa. O ko inga kai kongo ia le kau ke mo mia. E ia le sa o konga o ka ko fa kuskala manga ia i o le me ke aru ke kalango i lo sa o konga. Mai manga ia. Le ala fo ilana nga ia la inga so o kwa kele ma fesili e fai o le fa vale o le manga ia e le angoa ai o lai ku walu war faingo ko fesili le nga lai ko ke sa fa i ko kongu lu mor ka i ir vanga fa up fai e mau wai ko sa o konga ora o take le nga ke a onge sa fa i lu mo ku la epa ya ku lo wale upulanga o kala pe o ma mo o le ave sele o la tu fu ku lo fa fu ngana o kala ku spa ia a o fo isa fo fa i lu mo fia me ya e ko ke folo uma a fa ku ia iar kanga e va iar media maloma va ia press conference ma press release ale parmia ngaka kasi fsiri iar kanga awar songa pisa so awar songa fsiri so e ko ke muri ia meranga iwi ole skaili ale afia mema kulepa lang skaili o masangi ma ke me fa me kulepa e mo fesiri kulepa ma ka kulepa me fesiri mai ai a se lar ka kalmenga ele afu la kulepa o skaili nga kulepa menga le ingale saungi fesiri fa balbalea mangi na tonwa ele fa balbalea a ngi fesiri fo le sa ma fa e fai me oso fa mongi oso e ngomole fa fesiri fo ngai lo ko fa balbalea o nga wole langa ye mka opu angongo o le skaili fi mele o mai ka oki wakali fi mele fesiri a fesiri ko fesiri mai fo le fo la o fefe ai o fefe ai a o la urila e va quasi mo sa sa ka o le mele o ke ngofo mo fa ka kali ile a kuskala nge o kami le si kami la ka o fiame pe ma fa inga fesiri a fiame la menga a luai iso nga kupele fas nga ilo le ya me la kupu a foi lo o ke fifa longo fesiri nga fa ya fiame o ke o le si fesiri ke fifa longo ai e ma fa inga fa maungia mai e kere o afia le maliur kuskala le pisange nga o ko nga fesiri nga ka ai sai le ma fa inga fesiri nga ko fa longo le pisa kuskala le le ya me se ko fesiri a fiame e ke a afia le maliur e afia o kuskala le fiame e fia sa kupenga mo le malanga le nga re fa sele au saporas au elo le lava ke sau fa le mele ya la out le fo io au mai publish mai ia le fo va vere o so ele tinu ia e vai ina o sau le live la audi nga fero sa wanga ale sunga la audi le male to ile vai nga le ar mangingo yo kala o lea e fa lo kala au mai e fa pe o le tinu ma ele o le mele le kupu fia ke ai kasi le ka le ke fa yako tasi le tanga tsa ka ko ke fsilia nga e loa le mele la kupu ai ko fa folding ai lu mo supporters ia wa kasi ka kang sawa a fa lu fa ko lenga benefit malanga lenga sawa alu malunga kupe ai lem se ofisili ya la king mele o le te moni mo watu le ya tau lenga o le sa wa lu ai australia ile na tu fo yo te alu america ya o fitu fo manai fa la ventu o le la o ke fa ya ngama kwa makila le fisili kai mo le ava nga kapa ipu ngisi o kamali i Brisbane ai me se foi me pongi
O ke mangkua le sa wanga le fionga ya fupule ai le silila. Nga fesiri sa o ai ai. I se me okupu makulanga o mea. O le mela leo ke alenga o fia ata langa nga mangi ngore kali mai ale atinu ulanga fa mangui ava. Fa mai. Ele ai ma se me okupu. Ale o ku California. Lai malanga Missouri lai su ila au lima. Ai ngofo fa makala i fai au. Ai ngalo ia o fai au le ngofo le ia I vaenga le. O kau ai ngol freku o lau. Ale ngofo fa makala i. Le mele uma ku fai sa mo. Wa ko va ai la ile morka ngaka pepero le mafufa. Ko nga fisi la nga le mga umia. Po le ame wa le nga mai ki nga ngai loa wa kako fie ye mele wa ku fo I kupe ile nga ka kupe fast. Ale ave fo kupe fo pule mai la kong malanga mai ile ai ma se le anga menga. O le mele anga o lo ka li or kupe anga ki lo nga ka fa balea. Nga ka fa balea. Pela menga le kau ai se wale fasili ia fia me le se fasili le ke fia ke manga o ia o ko de media o fasili ia fia me kiwi kasi o kiwi o ai uma le kiwi Samoa o ko newspaper observer ma o ko le au fai private ia ngai a ko media o fasili ia fia me po le hasanga fa kakau ile fa maongia o le alu o fa walo le pack and save ai le ko ia kasi ngambe le lava ko ki nga ko fa lo mo ma va le pack and save fa le ma so fa maongia nga o fo ile o lo wai lima o le o New Zealand now pe uma ya was ala pule le vale le ma ya se ele se me ka o se fa singa o ngoi har ngoi e o le la o fa maongia nga lo le ko kongi o le fa ko kongi ngai nga malanga mai le malanga le nga la mangu ia lenga malanga ki lo ma singa fo ko ai se ala ko kele o ko ke fisili ai nga fisili angoa male manga ngaia ma fisili a fia me po la sanga me fa ya fa wa ile mele nanga oe arga kale le tu lo puro kele po le foi pe fai mengi o kara fo kele o kele po le ku ia enganga o fa ya lenga o lo fisili le au kanga va ya you know I have a lot of respect lo sunga whatever nga fa ya ngai nga luenga ai o e kongwa sa e fisili ya la auli inga wa fa iloa mai mo lianga o la auli il mele lenga boleva nga fai fia me o lau sunga nga e fisili le pe consider le le step down fa mavai I want you to go and ask for walu ole lu inga pe fa pe ke saunga mai o se fai news le o se fai news ke sa o mai neutral fisili ya fia me ai se awale fa yesi fofuanga ya fa walu la o fa maongia mai o pe ma ke pere ya via fo ngale wa o is fam singonga o le ngo ma o fa le ma assignment ngi o ngoi nga lu le kongia la ikaraf o ile le fa ka ai se ala me ala ngale fa yengi fisidi fa pe nga ma ko e ku I fisidi pe afa pe ko ki fa mai ko kukuro nga kong ai se me le fisidi ai consider la ela fa unga la u fionga ka mai ka ipare mia le fa malo lo por step down por fa ma vai o fa walu la le wala mo ia mai o le me ngaru ai le kongier fa ka ai ke le yo ngi me fa penga ala nga o lo ke fa ya ma fo ke do le me manga ya e aling o fia no fia ta they have the freedom pe a o lu mo la out ia la ko le fa sanga I mo fia me fa sanga I mo la uli fa sanga I lai o le me lai ka wa ka wa e fi wa ka wa ngol ba nge mo le msisi mai ai ma ko vole si fisili ke le ale ka kenge ole sawo ole mo el paki folea le spokesperson na ia la kingu fa ingo la ko vanga ole fast government na on kwaso kula fonga ele le skala ele ngi la ko policies wo fa po ngi la ko constitution wo fa ingo le fast fa esele ngo ole ke le ole afianga ole fonga ko fanga malo ile mai fa nga fa pe o federal malo samo pe fa vole afa o fast government federal malo samo ale te fa tu o ila o le telenga wala nga le o va tu mo ta tsa inga male fionga ya vo ye mane voile uma se taimi ona ta krosi lo le ta te fa so fa ta sini som ta o le winga le o te fa tu ai o le su e vale fua male nau e fa lo tolenga wa ya ke o me ko ngale ka o ka mo fa yo le article le al observer e fa loko e fa kupu se masenga e fa feika loko o supporters er fast ku sa le o tango fi fa fe loko le nga now
nga paua ka ngaka e maua le nganga maybe nga ko ongo le wo ese le kukuri ai fa makua ya ka ngaka le fai masau kari mai via le fai ma spokesperson o le fa makua nga le yengi na paua la na o tangata le ua vavai nga ese ka ngaka ko ngwala nga le fi ko nguyer ko nga menga o fie fa no kulenga o tangata malava sa o lato ia vai le mangingo ia ma o te fa maonia sa ye se tai se i ko su ele ka nga sen mai ele fionga pe o tai fono yuta le sunga ya mtailinga sa ye tango pu mai le to le lato sum a to ala na fai o tai malava fa sapota za lolangi o ingala lenga sa ngo mai ir kai fongo o inale wa matala ya senga le ko fa a ko a mafkanga o le ale me fa nga ye kupi mo ngi kaimi ai mai se le tomo fa ngo o fa fika uli le fa nga yengi okay ya le la ave ma venga mafa ya matusi e fuana tusinga ma fa be mai o le a o fa valea le ausa o lo tu ma wale lango sua o le lui mo ka ko o fa fesili a ko e fai se fai nga fesili ma press conference ma fia me fa mole se koa se fa o ko fesili al tau te yai mua nga e sila fia le fia me o le a kuri la audi o le a fai le me le ko ke fai ya la audi ai se ko le ka uai ka ka ko ka milo fesili nga ai se anga o mai fu ai se ala nga ko o mai fu ai se me nga le ku uai nga o la audi malanga paki e o sa o fei loa I maula tau tangata ai se anga ko ki e fua mai e fua you knew it pretty well fesili nga lesi fesili e mongi o le afia o e le maliu o fo mai le e mongi kala I e sara kua ma sara solo nga ngalo ai lau ako ngalo ai mea ia me you know e mongi fa mole o ko le fesili o fesili nga fa walo ma le fesili long koru o le asa u fuanga e faila o mingi skale ngaru ai le fa kokongia fa account back and save ingi usila fesili nga ai o le fu mai maure waste of time fesili e fu nga fe kupe le e mongi o wakokongi overdraft o se me foi nga lenga kere de kala mai ko years of experience ale wa makanga nga sauka ko fesili ka mai kila ka uso experience ya tatou korosi sa ono ele le o maua so tainga male fionga ia vui masina mua ia tulole swafatia tulole swafatola fo le fionga de fascina ia mafuta mai so tatou tulu isamoa malole so fo manuia tau tai e favor le ia so fio mai ma tala mai a lo fionga ia e vole ia mano te fa talo fatu ai lo sa se lua ya no foa ma fa lo ma to ai sai o vai ga lo pe no tu fa so ai ma ta tu no malo tawata malo le fai o le fai ba ya ai o le nei voi teimi ua ma wai ta tu wa no ta tu te tele no ai pe o na ma sania ya so fo te tasi ya o fo fatu ya te ulua ya va pe fo le pulenga ma le fai nga luenga ale tato Blue TV ya be vona fatalo fatuai le fa fonga nga lo tele tato tu no fe lamba se vai nga o le kelo pe o ba pe o ma o mai tato filo inga le nei e mai se o favor to ya e ne vai nga la so folo fon fatalo fatu le nga falo talo fala ya tato foi fatalo foi le le yo le tua o lo maruia fo ia ma ua ma le sunga ya Godfather ne vai nga fo yo le afiafi ya o lea na maua le lo wa le tau amba tatu ia ma fa fesiti ia ma le tu ngalunga ko kiki le se sa mo le fa se Facebook ngafi e le a mai I luma le tinga ma le matuitu yo le per sa fe ngai ma se tatu no ia sa no ia sa tatu tu sa no ia o a mai le ia so mai swinga lo wa sa ia le tau ia o a fo ini ia atonu le tau to fisiringia le mafuanga o le pe o le pawa ai se esa uno ia I tūlanga whai ngata ma le pangatia o le toyo o tatou se pe umi whapea e moni ma fa maoni le saunanga siata o le
vaenga ia utele lo iai pe na a wai ai le po matu tonu mai na nafi ia ta wai na pe mal pawa le taina le tula valu le ta ona nafi ai maua mai nisi o a tau ainga ia fastom falasi ia ta wa mai na pe mal pawa le taina le fitu le stona ia se yo ai mini le so yo le stona o mala na nafi ia ona po e te al se fulu fatoa o la mai le pawa ia o lo u whanonoanga o le o te leilo iai i pēna iai se whaalinga po se saunoanga fo i mai le fionga i mi sta wa o te mi whapene te mi e te wei o na o le toe a awai o pao i te mi whapene o te mi ne tu lai mai ei manuao ina ia momoli mai se tofa awale tapo inga le tunu e mai se ia o le mautonu e le tunu poa me o tupu la tulanga pe ona ia ia o tele mai lola ia pe ona o vai atu tele mai lo ia i pe o le a se tulanga e pe ona iai pe na iai se fa silanga pe na i foi se saunanga mai le fionga le minsta e tu sai o le pe ai o le pawa mo se umi fa pe nei ia ele ai ai pe ona talwai ona o tele fa longo ia o vai nga na o le nganga male mafo pau ia ona o le tulanga ho ile se i momoli mai ho in se fa malulu ile nu fato fi mali le tunu e sai ia ona o tulanga atonua e tu ia le lo wa le tau ia ai e fuola po ni se saunanga mai le teita i o le matanga luenga pol fa lulunga o le matanga luenga le PC ia le fionga le minsta ia wal sta le nofo popole ai o le tunu ma fe me ai le tunu pe o se langona le ile solo baia afa le so e fia liste e o liste me tu afa no noa ai si fa mtala tu la si temi e ale nga ngol fia ale nga fo fa no no e ile nga fa lo ba ne fa fo me le tatu malo fa dai ia fa dai o le na o toe masuinga mali ia o le loto fo ia male lagona e momodi ar fa malo i le au whainga luenga o tau mawhainga lue puno wai. Tā mawhanau o le tātou o tunu, e le whainga o fie o nisi wa maa umauri soi fua. Tū langa fo o ngā luenga whapenei, tau sila tu fo i tau mawhainga mai o e le ngaka wafi, o le whale tonu mai fo i o waia, le tise ma tū langa, e la matia le soi fua, e uia i le whaafonga atua le tunu, ma le matu whaanongonongo atu. Ia o le tele o le furisai o le whaasea o le atunu ia o mea tō tino nanga i le tō tau ngofie nei o na pō. Tū lōru whaafonga mai a le atunu. E le tau ngofie le tūlanga o le leanga o le kiwi. E le tau ngofie le tūlanga o mea uma whapena e tau ngata lava o le neiva i tau sa ilinga manuia whanau e ala tui a inga ma tūlanga whapena. Ia a ola inga pē whaafuasei kama a oso whaafuasei lai. Ia a le ia la le tūlanga iai. Ia o sia kako wā mi o fo ua mai mau a toa lava. Ia ai e le mawhai fo ona tātou tu ua ilalo. Ia le tauti ngā fo i o le matanga ruenga. Ia me se fo i o ila tau o lo ngā lulue. Ia ono nei taimi lo wā o le tau. Ia le ato. Le pau sa makamaka ku yaka fo i e pivo koe wa ai kaimiwanga le ongo se fulu. Le early 60s le pong sa mai o Samoa ia kai for suru au lamba ma le mori makangi me whapenga o baku koe o e kako mamao e sea mai e kulanga e upila ka koe o e wa kele technology a misi fo ia e me wo ia ia whafkai o baku le pe koe o la e anga ange e babea e po le koe o la mai bui ia o matu na o la mai ena po i le te al sfulu ia le alapala o le leilava le tulaga e peona iai ia e moni ai mas faamaoni saunaga asiata o le vaaia ma le alofa i tulaga loulou a o le tau ae maitau atu inai alo ma fanau o le tatou atunuu isi foʻi o tamaliʻi ma failauga o lo faapeoga galu e i le tau mafai na ia faaleleia ia le faaletonu le pole po ia e lē faigofie ua o la sa savili e le gata o le savili ae sa pau foʻi timuga
ia ala lava e lote au ai a mal tulanga va pena ia e peo le nganga le o la u fa mtalanga o e tula i mai loa ia vai nga o nga va pene ia e fe me a ile tunu male mauto ia o te bia ia o le a foi o manua o tama matua o mai e tau na fa pai malu mai ile tunu ia ma longo sa ia mai le tunu e sai o vai nga o le peona ia ile to tunga ia ona to ale o le tunu la to la wala to lo o be ai tu por so ifua ia fa ele ai se tala e tau mai ai ele popole ia ilato ia Samoa malan tapuinga nengang falo malo fa jai ia ole vai ga tau la ia o to e foi mai ole aunga ole to e fata pena tiri ai awani si vai ngai wala ngai ol tau pule e luai ku kekeli ole tu mua e mea ka ko ke le mawhaina alofanga mai ai tūlanga whaale natura. A ole ku, ole siku, ole ua ka ko lua whelua wha. Oi lua lima. Ole ua tātou lua whelua lima. Tātou te leo te sivo no lima. E tau whai lana fua, whatua i fwoi. I le suinga, ma le tu ai ngā back up e tau ona iei tātou. Ia, i le nei tu ai ngā. A me se foi dengo mo ku ya vui sa le ya o kaminge le ofia I lo la kungupo ia kai I la ko so kai aku mo ku lango lo ia ia a mo ku foi e de ka fa kai se au studio pe fa pe se au ka o fai uma ke fo nga pa mo ku lo nga live fai me nga live ka dia mau ma se ka mo ko kele mo afa lo lang ia o nga ku lunga inga ia sida fia sa mo le mero ku ia foringa mai de se me fa penga ku pu in mai ka o lesi mata upu vui tātou whaasolo atu I ai. O le tūlanga lea ua toe au mai ai le whautuanga le whaamsinonga. Walanga o nei lea na ave I ai le mata upu foi lea o le whaaseapa o le tangia le HRPP. E whaasanga I le whaavaya ma le whaasori tūla whono o le whatautei o le whainga malo whiame ma le kapeneta. Au le lana maua mai le ototonga mo le whamalo fo I le whionga ia le lua a mesene. Pe o le ototonga manino le sa au mai e whape mai. O le ua toe toropo mo le asoa tae au. Se ia talia le whono usua le atunu. Maona tau warumanga. Po o whea lea ka oko mai ai. Ia, fisiri atu o nai sa moala u whionga. O ani tau wha aoli o le asoa tae au. O ani tau wha aoli o le so tae au I le whainga mole sila fia le tātou watunu. E malo whaftai a seta, e mai se hoi o le sunga le atau, ma le whafunga mai o le tātou watunu. Ia, o tae au lawa ia e peila wa fo I o na manino, mala malama I le au mai ngā o le whaiunga le na au mai e le whaamsinonga. Ia, I le tangi sa tu ina tu te tai o le tuangai le sunga tu le psai le mali le ngoi me se vole HRPP le ala lo manino ina e talwai ona ua uma ona failo le fonga fitalai le tulanga o le aswa tai au le ala ua le ngata le na ia ai man tu fo ia o le vote of no confidence for o le fo ie mo molia tu le tai o le tuangai ia ngai le fonga fitalai ma tulanga pe ona se I tātou au lia la tae au, pe o le ase tūlanga o le a tūla I mai ai, wae leise isi na te mawhai o na ia I loa tonu, wa awa pe o atu le soa tae au, e whatuhu le lafo lea, e te iwa tu inatu e sauno mai le o loa vea ma palimia o lo tātou tunu, le awatu te pole o le lafo le fatu toin o le au step down mo fa ma vai ia o vaenga la ia o le o ta mate ia I le taimi le nei ia ele ngata ile ia e mena tuala ele na o te mai tai pale bia le na tuli ela na vaenga fa upu fai o la na tuli uma ia malisi to ono ia ia waula ina au mai lava le ia le afo ile le motion le o le fatu le ina ia o le tulanga voile le o no le faso tula fono na la to to be no le malo le tunu
and yet o lātou o le o toi eisa lātou pati e uia ina whai mai e le o la kouala e fast ia pata i ala o mea o a whatea e le fast o no e tau ala ona iai se whai unga mai o io le aswa tae wa ele po se lilo i lo lua silfia o le sa tapena sa valia le tunu wa ia a pe te lua fina ngalo o te o ia i langa te le ala le vaenga le na o fai atu ai e fia ai le fia ia mana ia le sa no mai le pa ona nga sea ia tupu matamali i o le tunu mai se mai latou mai salafai ai fa pe foi ia i latou polu nei o le ngata i tupu matamali i ai fa pe foi o fale tua matausi ia mai se ai o le totele o i latou papeona taula moai i le fa moe lona lua o le savali ai le o a foi o tai o e kalesia e o le metotisi ia e uiala ina le i mawhaio na maua mai se tali mautu mai i le fionga i le aki e pikopo ia ai peita ia e whaatolu o na matu savalia le fionga le aki e pikopo ia e whaalua i whiafo i le auwaa ia ma le whaatasi i lona ofisa ia ele i mawhaiala o malteimi le nei ele i mawasa matu whelo inga e tusai ia o lan sauna ngai peo na au mai e i security o sauna mai le aki po a whapea matu te toi o atu na matu o atu le ilo na ofisa ia sa matu taunu a ilo na ofisa ia matala no fo ia i mal whailau tusi ia ua ta ua mai le whailau tusi ua le lei o le a whapea ona ia na umaleo na bala au mai la lea a o le vaenga e sili ona langona i le whaanonoa ona e fōlinga mai o le lea mana ia ina o le mātou sa ai ona o mātou o tangata vai ma le valea ma le whatau waa ia e o mātemi nei a maluru atu fo i lau fionga le aki e po e o mātemi nei le mawasta tau whelo inga whawhetai i le perestene o le ekalesia metotisi o le o fionga i le isea o le lalolangi atoa le metotisi ai whapea fo ia le a teitei fono le ekalesia e whakasa ia ma le ekalesia e whakasa ona ua e talia le leila mātou sa vali ia ona mai alea ua umafo ia whiutana inga ma taitai o ekalesia ia ua mauai le tasi ia o le awhapea ona whaatali i le teimi o le fono la lea ma le maenga poi lea o le ekalesia so whatasi le alana fai ele stofin te nei ia le sa matu fatali ele mo mai la se tala ia po le ale tulanga na iai ia le fa mo le ai o le savalinga foi na matu woi mako mau kele io ngi appointments ile ao le malo matu te tonu ele ka foi ngi appointment le tunu ile ao le malo wa o le sui le o tangata o le ao le malo ia le sa matu wa fa fetai ile ofisa o le ao mamalu o le malo Samoa ia ile ona ile whailau tusi e misi whailau tusi lua ma le ofisa ona o le mātou atu te lia le leia le mātou savali ia le whailana whao o e la tou le mātou savali ia nga i le ao le malo ia ua o mona tali mai le ao le malo tali mai e talia ia le tusi po le petition ai le talia ina la na fionga le fai o savali ia and yet ia to mana tu teimi o mali to tanu mafili le ia se o le teimi ai sava vali tu ile tu no ia mali to e tu la ia le sunga le mali to savali mai ia Samoa fu fo il teimi o le VHST in savali le tu no ia me se foi onisi o vaenga sa savali ile tu ele mafai ona ina ele taitai sai ai o le tunu sunga ile mali toa ia vaenga ia ai pela ole le nga pe no fa tu fia o le fianga ona ua ma fai ona o le savali ile a mal o tato malo o le fa no ia ona le tali wa mai e kalia le kusi por petition ai na tele talia ia se savali le la o le sola ia le o tali mai ai fo i male ofisa o leo e te enai ia le granting o se permita ile savali o savali file mu ia ole fa mal maina ia ona ole manu ilo matu saunga le mu
wa kule ile liloia oi ole menga la inga avel karsanga ya la ko walang ole freedom lava ia ele mfaisation tafia po lo lato ofisa po ai lava ai ala na avatu le tal sanga ya lato ona o lato e malu ai le tunu ule ole asavat ai afai au mai le fa kalanga e fa bale le ai fai mai e manu lo mato saunga limu longa winga o la ko ke lo ai kanga ka la ko kom fai fa mangu alia sa vali le tunu o fisili la wale malu la sa vali le tunu ya lato e pe falling bai atu fa tasi le tali le na mai o ile o malo bale tali le na ma tu le wa mai le matanga luenga o le wa masal salo alo loko wow masal salo loko ile tulanga te ona yai ta fa itenei pe o to fa ita i o ekalesia a wole ta ba bali mulinu ulanga o mulinu ule ku poil fa le lave a ia yai no lato fautuanga alu pea ile tamao le tunu o ie to manga yai lu tatu le na mato sabalia lava ya ma tali ya ole leisi fa no anga ia sa mato a fea ia le fio anga i malayo ni nima mpuni alama ya ono le manatu ole le afo i ole ofisa ole al malo ele tau le malo o ele tau le ia e lo tausia ele o fa peong fa malu ia ile fio anga malala alfa eu talia le lei mai le ia le matu savali ia malola tu finangalo avatu le savali e afo e amata mai ile malai ni niva mpuni alava ta ia o vaenga la ia e pe ona vai atu e mai sei o le so le sa malanga mai ai misi o le malu le tunu mai sala fai ia ona o le toe tala noa se toe tala noa ile mata upule nei ia ai ua pangale ua batu ia le falala o fai le tonu e matu te toe ele e toe savalia ia tai o e kalesia ina ia toe longo ia lato le anga e awangi i fa mai kia ho le fa pe ke ia ku fa panga ngoi fa pe la nga saba vali i kai o e kalesia o lato tali le o lona winga o le singalu en kele ho la le o la ko e saba vali ngi mampungi alava o la ko e saba vali ile e kalesia i kai o e kalesia ma e kalesia o le ana mai lo lato lango il fa mo le ina ia longo puia li lato tu sai o le tali mai le au malo saba ia e mai sai o le tali mai le matanga luenga o leo ia o nei vaenga ia pe ona tala no atu ile nganga ho ile o le fa nono ona o le telito nunga o le au fainga luenga ia alu sa o le savali anga i le ao mamalu o le malo Samoa o le sui leo tangata a le mai tau atu ele amana ia ina ele ao mamalu o le malo Samoa ia le afo ile fa malo lo watu o tama o le tunu ia mai se fo yo matou vai ia ia moli ngutu watu ina ia tu fofonga ila na fionga ia le finangalo le tunu o le nganga ina ia longo la na fionga ua afaina ma ua o ia le tunu ona o anga po kiki le ta alo nei i mulu ia o se fa mtalanga le ile ava ma le fa alo le fa fonga mai o le tatu tunu ia ai pe ia o le nganga la tau fa mtala ia la to ia se ka ku kalia lu pe mau wala so taao o fe tua ia ia ai ona pule le o le tunu o le ale me ao na fai e me se foi ia o le to e fai o se tala tai ia o e kalesia ile nganga fa alo asiata ma le atau e sai o lua fa fonga mai e me se foi le fa fonga anga al tatu ku lo tele ia fe lava o maua mai ai ia e fa mtalaina o le nei baenga ia o le tatu ma tanga e me se o tapenanga sa fi tai tunga ia ia malu o tatu tu le nganga fa alo alo vaftai malo vui mai ka waku i lau sangoanga ia me umai o iai o le masalo o le whainga ka o me whapengi o le awhia o leo fo ngange mo le laisenge ia ma se foi ia kulanga fo i o le kau ku whakasia fo i o le asa bali ma i lunga ala malo ele o se fufuanga komiki fo le kau ang whapoko i se malai kia fau pe whapoko malai vai le mele klakaile al malo o le mele mga mia wale wea la kou le
le we la ko le petition a bui ma wako la we la ko finga ngalo le la ko woman pa pena le petition pau la wala le me fai pau a me memori a ye poko le ko a ye ko e me baku le media e memori mai e fafo le sabat o me siringa wai e le ka wo foi le waku la we la ko petition a me ka wo le memori mai le media e fafo ya ma ko ma le fenga ma Commonwealth ya ma penga fo ma ro fakas wa le media le la share around la langi akola e mo mori mer ko sabat e le fenko e ku ngai ku ba nga le pe ai ba nga le sa matu fa so le matu te fa so ye te mile nei ale ya te ma fo ma siata va anil fa fo ma lo tatu tunu ona e te tau lava pe o le winga lo vam talanga le wa matu fa tali wa matu on sa ya fa tali mo ta ya pe o la se te unga la so ta ya au mai le te unga la so ta ya we le i le fa fonga nga le tunu o lona winga o le tulanga le na le wa tal no ai o se a fa ya o e batul sa va dia iva pungia la va pe mai e ava kupe o ia o tulanga le na ai o leo i tia fau, ia wana wo tau silfia. E avel tal sanga i le fonga fitalai na i fatanga, i nau fale i tonu o ta fa o a fo i o tia fau. Le mwhai maso, wai so poloa, ia ua trespass. Banga nala, ia ua aku le kungu kuku aku i kua. Tua mai o le pā. Lungo le kanga. Ia o tua ina, ia ma momoli atua ile ya e o ai le momolinga langa e tatawa na mai fatana nga mai fonga fitalai ina e mafai ai po ai kanga kalela la ko momoli aku le vaenga le ya trespass langa alu le la alwai ai pe o vaenga na le wa matana nga i tatano nga le foi la o lo fatali ia le nisi e umal tatu fatano nga ile taimile ne ya ona o to fo ia tu le ia la to faise matu talo nga alba nga tonwa le titilo ia ile ngang fa lo malo fa vtai o le ua fa fo mo ua le tanto o tunu o ila tau fo isa pulu nau e tuli matanga u le fa mo wa tofa wa look forward for yeli to telo le tanto o tunu o le fo fa manu sina mai le fina ngalo le ao mamalu le malo ia e pe tauta o tolua mai mase manatu le matanga ruenga o leo ia talo sia ai tuatu o lana whaato whala inga o le awhai ai se fufuanga te tau mo le aso a daiao e file mu waile mtau a wa manatu le lopo o tua o patatua o lona fina ngalo po o lana whaato whala inga ia o lo ta oto mai ai se anava whapea o leo le aso au tukai au e ala i se tūlanga e tali ai le to'atu ngā o le tofa le atunu ai mai se o le susunga i feoi o le tala le lei ai tatou talia lupe o maunu ia a misi tatou talitali lupe o pupula e pei o le tala i le tama o tupu i vao malana seunga ia ina ia ifo se tua mafafili malai o se lupe vai mumu o lea e saafi ai le atunu ia ma tatou whaanono ai ni manuia wale so tau ai o le tali mai ia e sa o ilau saunga ngatulo e peisia ka ko ku ua tau mia le tatou ai ya sa o loto male ya tatau sa fai ai o le la alu lo mafu ilele e pe e fallinga mai a fuafua e kuila e pangianga savali po o le fekaui po le fekaui po le angoa po le angoa e o lava e fai lei o ifo ma leo kaula mua mai ai io e le pola puipuinga o ngā mea ae o lea ua whaakangia kure kungu walanga afua wharamafau vui e leo se savali whaaporukiki e leo se savali ale fast e leo se savali ale HRPP o lea ua kakala le ko wha le kungu e ka aui fo i le tō wha le nganga a e ka le sia so whaakasi a o lea vaku o le lai pe e fōringa e le alana e le ntau whatu sautala o se whaanonoanga le toe te ena mai a o le ko wha le a kungu o le e sapasapai a kangaka kulou a inga matama o tama ma inga
e se maila awa anga se savali fa porkiki ia pie kau e pie tau tala fea unga le fa ngale upulea ia o le saunga le mungi ke u fa le kongu masakia ai o le savali ale tunu ia o le savali file mufu ia ale pe foringa mai o le upulo le file mu o le usi la fia o kako ka ile o koe mo se file mu io o se la ngona le no fu ya ma le fa no noa ko waku i kangaka e faiola to manatu o kau mia wa kaloka modia ole sa ono tonga e fa so ai ma faali le manatu o modia ma kau mia le o i le sa ono konga e sava vali ai le file mu ole ala va wa kau mia e ma eule me o yesi o tato o tunu talo fai ia ai peia na sa no vui mo le so taiao yeah. Malo faftei asiata ole vaenga sili ona langona ai le nganga o fa noa umoni ale ona ole atunu ole o safari le kumule safari foi le fa pe o kumu mo pule ole atunu e mai ai ka ma ku e o ai ka mai ile tulanga pe ona ia ole nganga foi pe ona vai atu ele o se safari fa portu i totonu ai o le petition o lai e avatu ai vaenga onga lava o lea o loo atu ngalu ngei le tunu ai o le savali atoa le lava sa talia lava le fautuanga ma le tua lalo tai o e kalesia o e si vevoia asiata o tatu o tunu a o loa ina faafeagai ia le tala lelei ma le tunu e lolo ale tunu le tala lelei ia ona manatula le tulanga le na foi lea o le paua ni fua ele ngi fua foi e ni pena foi ele nga a kakusi pena nga ia longa winga e o mai mangi pena ele kai ka ko va vai e kai mi fo savali foi ele na fai ele HPP ai koso inga o mai ka umai kai mi okupola efi ia nga ngi pena le manguia o pua mala ko koloa ai vai nga o fa penga o pusaoki ma vai nga o penga ele mana bia la le na awale vai nga sa talia ile matou titilo ia na le fu a o tato tunu fu a ngi el temir savali ia pangale e pena vai atu sa fa itenei ole a manatu anel tamao le tunu olon ona tangata ia ole a savali ia ole si vai ia pena vai ia ole tangi mai le tunu na fa tau mai ata le ala wa kakula ia manisi o tama ia matafsota inisi o tama o le tatu tunu ile tulanga e pe ona ia tau mo faila va ina ia mo moli le tulanga fa le tunu ai mai se ia ile nganga mama ile alua ina ia fa pe fo na talia mai ai wile ia fa fonga mai le tatu tunu e to eu so ale la e pe fo na tatu tala no le vaenga le nei pauai o vaenga pe atu e tatai tua le langona ma le mafaufau pe aisea na ese ai le faafoenga e le sa tula i mai ave mao le malo le taimi ia se taimi e sa vali atu ai le atunu ese nei vai tau ia le faafoina ia ai o vaenga na langona i le faanono ai tatu talia ia lupe o maunu le aso atao o la wal na tala a fai e fatu le motion of no confidence la so atao ia o te talitonu a fatino le palota e teleale le taliena o le vote of no confidence le anga e fua i le numera ale a foi ale malo ale itu ngai mai se foi ole itu tele ole vai fai ia o talitonu ai ia ale vai ngala vai momo o yele loto ina ia awane i to e fa polonga ina le tunu ia e tarsia ina ia tapal to fa ile fionga i mai tai palmia fionga sa fa pito ia ai mana tu ia wa le mela valangei o le abanga ia a fai ua o ko le abanga ia inga le kungu onga pasia le kala fa ia o ko kala pelo uma mau ko me ia fa ia samo o kala pelo uma ko me ia fa ia samo pe a fai e fatau e outou ai le fatau ina le tapu inga lale o lo faia me matu i pele muli papanga iaso taitasi
ya wai fale tonu ai fale tonu ya te auto awala le pui pui o ko ai si chile le ko malang tapoi ya ilanga fa lolo sia tapa le ya fa jai lo fio vui ya o te lo fo lo manino le lo fingalo ma fa fo ma ma le tulo o le mafsiri muli ona tatou tau mavaile lo fatu fo ile nei vanga le fia fa waule ma por kalame pe ona masedia o le mafsiri muli la vai ai so fingalo o kai au ele ka kau o nga ka ko koe o le alisi ele te tau ona to ye si tai au e ko kusa makai au e o lea wa fa fonga manino le fonga fonga fitalai e o a fo i le fa msingonga o le wa mai le fa kuanga e ka kau o nga kupu se mea i le aso kai au pe afua iai i le tolo poina mai o le case lea la wa ka usao me fa msingonga o ya o ko parmengi e ka kau fa sa o mai me le aso kai au o le wa tatou manino fo ia emotion si o le fa tu tai au ai o la ofisiri muri e ke kari kongu mai le tele o le au le teritonu e o fa ma vai fia me kai au e o no faia la vaia se fai unga a lofa mo le akungu malanga ka inga e iso fina ngalo la ofisiri muri la e iso fina ngalo e o no tupu se na me tai au pe o le no one means no ia e pia o na e sa noa o mate matenga aya te au lava i o le te pisi sa o mai lava ia te au pe mata o le aso ula ngona i le aso ataya e iei mapua anga e matua talitonu wailo utaufi that FMA will step down tomorrow la ule famtalaina ia mafua anga ai o te matua i oe ua lava matutoe mafua anga ia e filifili ai le fionga le tumaitai palmia ua lava lea ua taulona ona ia whamawai ia ai se ane se isi o le vai ang whaupwhai na te tau a veina le te inga o le whainga malo se ia mai ale term e pe ona filifili ai lato e la mafua anga o leo o te iloea e ioea e lo taofi e ono tupu tae au ia se whamawaienga mai le fionga le tumaitai palia ia ngā whalon malo whaftai le taua tau isi si vaenga te toi ia vui sau noa whai ta toi le malolonga ia mai se foi o le ua whamanusina le vaso fau e te tūlau ele Amerika ia mo re urua i taimi se i tā pātu lia le tata ia o se la tau tō whalofa o le tō whamanino e lave le tutoa e lave le ava ia a wālahu whamoe o lo loma e leo tō e mamau walanga e leiloa pe ka ke fo i mai loa ai o solo mar paloka ia never no whai ule nei lau fionga malo whapte ia tu asiata whapte lava mo le amanoa ia leo tō e pō se lilo ua le whafoi ona whamanusina le whamoe pe ona ia ima tu fo le loma ia i lo nei vai e mai se o lau tu fai vai malai ia e va pe pole tatu au malanga mo a Amerika ia i le vai as fo ia ole nganga lava ia ole nganga o fanga e tia male fafetai i le tua ona salilo i manatu o se tofalea o le afa peona tali le lei ai ia le whamoe e wai le pōse rilo ia o le ulua teimi le nei ia o le afa pea ona ata alua iloa e whatino o le vaenga le nei ia o le sa ilia o se fisoasoani wā le tāpenanga mo le whainga palo talua whelua sefumaleono ia e pe foi ona ia ile tō whai si o no o lano ia me se foi o nisi o le malu o le tu malo yo la tu finangal ia o le upomoni lava le ia le manatua asomo le asilo le fale le mau ia e pe ona le tali mai o tato uso to fafine mainga e meise o paanga mawo ia ai tato tu ilu mo le tua asiata wa o fuanga fai babale e fatino el tangata
ia a o le atua e mawhai ona ia whataunuina. Whai a o le finangalo o le tua ina ia pui le whainga. Ia ma ia ka pia foi ona foai le malosi ma le soifua lau le lei i ie o le a whapea foi ona tātou whiloa ia ele ngata o le United States, i ona state, Twaitele State o le a tātou a whea. Ia e whapea foi le toe tali umai anga i au se talia, ia ma whai umai ai i Aotearoa i New Zealand. Ia le wha moe. Ia tau ina ia lo whangia e le tua, o i pēr soifua ma le ola lau le lei i lo tātou utunu o lo tātou poi mai. Ia ma whapea foi ona te talo mo lo tātou wha moe, ia lo whangia foi le tua le tō wha i lau, tō wha i le vai malai, i le soifua i le tino, le ma whau ma le anganga, mai se foi o nisi o le tātou au malanga, ina e whapea ona wha loa le soifua ma le ola. Ia ina e whapea ona mwhai e ona wha tau uina le wha moe, ona o le tua, malona alofa matalasi. Ia, maua foi le ola o lau tō au auna, ina ia whapea ona o ai mai le malosi le ti, ia mese o le mawhau. Nei mwhai e ona whatino nisi o vaenga. Ia, ma tātou soa le pule. Tusa foi o nisi o vaenga o le whapea ona, whongaina e tātou tunu i whafu. Ia, e kārusia ia mwhai o ngā kalikali aku iai alo nei vai. Ia i ni tūlanga foi o lo whapea ona, moli mai o le lātou tō whāma le uta. Ia, i le teimi o le a tātou mafutai. Ia whaftai fo i le pulenga mele au whainga luenga o le whaalawiro i na o le tātou whainga malanga asiata. Ia i lunga o ngalungalu ma pēo le ea. Ia mai se lawa fo i. Ia ona o whaiva o le tautai iae. Ia mai se lawa fo le tātou au unanga a le Blue TV le pulenga mele au whainga luenga. Ia, alo whangia le tua le nei e fiafi ma le tō maftanga ma le tātou tunu. Ia mo le atu e le soifua ma le ola o le tātou tunu. Ia i lea vai aso. Ia e meise ai, le aso ata e au. Lea o lo nof te talo i ai, ia lo tātou tunu. Ia ina ia topule mai pēr le tua. Ina ia tōni manu. Ina ia whapea o na mau ai e Samoa lo te toa whi malie, ma lo te toa while mu. Ia e pē o na te talo i ai le au whai lotu ai meise fōi. Ia o le mori tālo sanga o le tātou tunu i lea teimi ma lea teimi. I se malo whiwhia, se malo manuia, ia mō tātou tangata. La se upore tau te mali'i, ia la foi whangaba tele, ia e portoale tau tai, ia e ale teime se ai, ia la sisi, i le atu iama. Lau tō o na masari le nei, o te whamamai atu ai, i to whai a asiata, wa pepo le sunga ale a taua, ma le tau tai ae, vui senga whalava masina moa. Pasoi fui and God bless. Ia, mori whamaro mori whawtei tele, tātou fiso tai pēr, ia e bese fo i o se aso le reiva yaso. Ia, au ri tia fo ele tua le whai ngā malanga o leo whaafonga maua mai a Amerika, mai so stete ese o le āwhea, le avanoa le nei. Ia, wheiroa i fo i malau fionga. Ia, maua fo i se avanoa e tali aini nei fisili o nisi fo i vaenga wale whaoli o li mo le wha moe e mo le leviafi. Ma te alo lofa tele atu, soifua ia mai manuia. Soifua. Tātou atu malolonga, popo a fo i mai. Ka koa where aso a kai au. O vaenga ese e ono tutupu le aso tai au. Ia bise foi. Ia po o ile la le kile la po mo pa le aso tai au. Ma le fisili tutas. E fa ma vai fia me. Pe ma ya tatu fa salong fa business. Four lanes e pa ir tua o imsaina i Waitele, ia whangaina i mato footpaths, ia o driveways, ia o speed humps. Ia e mese foi ia whaavai o mauta, ia e mese foi whaavai o warehouse te tele, ia o mātou te whaongaina lava le Simane ia le Golden Bay, o la foi ia mātou paipa ngausia mo le whawina o wala, ia o mātou whaongaina. O le aseina i le asoiva o le masino me lua whenua se fulu ma le lima, i le no foana i seina i whale ata. O le ngalo do whatawina sau tusi lulu, i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa,
mo le fatauina o le tusi lulu po pepa lulu le so lua so lima o le masino a brila lua fe lua se fulu le lima le le tato fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up phone i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua fe lua se fulu le fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava to baina le tolu se fulu afe se yo atu ile afe tala le le tato fa ilonga o ringalo ele lopo o ele isi le o le afamruina ele lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le club le tau ya e mo so tusi lulu mo le reise tele For lover, Tassie Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. O le afiafi o mai ale fina ngalo fa alia o i lo fa mai fa mai fia me io e ka mo fa so longo fo o scenario sia kaiao mua a mangua le uka o fa mai kuila e pasila o ye la o yo me fo fika le failanga ngalafo longo winga o le vaenga mua taiao o le lafo ai nga mo lo sa ngo ka kala pa menge fa ka kalo sa ngo fo fika lai ku lo le bongo fa le lafo according to mele ka kusa o possible happens ya kaiao me ai ono tutupu bo kala ka me WhatsApp tomorrow o le lafo ale JPP o le lafo ale fast pe a faise lafo o le lafo le fast o le fa ma vai o fia me ma le pasia o pili o mea la walunga i e fa e kukupu le aso ataiao pasia le pili o le pili LTC ma le Electro Act mankuo kai awe ka kaunga pasia i mea ia pe ona fa ilo mai mankuo vaenga la ia vaenga ia le nga fola le fast wa pe mo alfa ka longo lua ele pili ia o fai tonga lona lua le o pili tau fa ofi ma o ko avenga sa o kulanga yo le Lennon Title Score le mesa ia ma le pasi o ka ko skala ku ku fafu marka ko paro ka ku manku o le o mafaina o mafai o na tatou balota ai ke adu sa mo ke skala o ka yaola le na fu mai inga lu nga fai o le fongo e ka kau o nga fai ai ma pasi ai le mafai o ka ko skala ku ku fafu instead o ka wo sa mo o mela ia fa e ku kupu ka yao pe ono tutupu o le lafo a kuila epa o se lafo le fast majority po le paki o le mokuanga nga sala vale pa ku avongo fa pengi e ke ola ia le ka ki kirange me kupu o fe menge sini ka wo ila wai sinso le lafo a kuila epa polo kiki mai mi vale langa intention le intention kuila epa e sila ke alfa ka o mo pasio ku la fongo e ka o ke al menga lo mele e fai onga o ma fa e fa fe onga lafo le ku anga se lafo e onga fa ngale le fenga malo ali se me ka o fenga malo ele se me ka o me o loko fale al party la bala ko ale la fa onga ku le pa le lafo pe foringa mo se me ke le la ba ai lo se me ke le fa ba paki o longo winga la a fengela pe foringa mo le la control ku le pa me umala including o le la fole e ka fa ese se wala el ka pu le fa ka ya ke ula el fisi ke le e ala o fia me mala o me nga ku ko ya ka ki la fisi single nge ka ko lo la i me fa por kiki me e fa kanga la auril mele kupu or karia ke au ele ai ele fa takaina fo i fia mela wa ia doi mana tua e mafainga ia kango e fa kule lafo e mafai la fo ua tala no mai ia tula e pa o la ua ia ile a mai le fa tanganga ale fonga fitalai e fa ia se lafo o le pasia ma le pasia o le lafo o le mera ngar parmingi
Ia. Mana tua la, e mawhai ala nga ku whaakūranga lafo. A o le pasi inga o le lafo. E fuafua la ia i kukongu le ioenga a koa. O le kua kele al palmi. Wa i lafo e ongo whai akunga, ai le pasia. E kaua ku ia ku le epa le kula fongo ia kau pasi e lo le lafo. O le me whangalenga o so le lafo. Inga ia wange lo kea kula fongo ia kau pasia. A fo o le, mana tua o le anganga ato tui la epa. Awange i kupu suinga ke kele ia leanga whalenga o mai le fast. Ma polo misi le atunu o le awhai. Ai mai seare paharoka kui wafu. Ma kula fongo ia, tula fono ia o le, whainga, foile le whamesinonga whanua masuafa. Ai ai la se mea e sili o ngā musu wai kui la epa. E le popore, to be honest, e le popore kele kui la epa i le paremia, ma le paremia wha wau fia mea. E le kea e kui le paremia. E le popore hai. E kasi ale mea le ku or kupua ngā kia. Inga ia awange i pasia. Awange i pasia me. Kula fongo ia kau fai. O le alanga. Awa o le makaleanga lava lea o le fast. O le a faa wawai pea. Pe a faa pea nga uma enga. E le i kau le whaingo isi mea. Ko kia pea se pea fole le pea. Nga hoi kongo mea. Pea muku. Ia. Makaulea leo la la whaikaro whainga whaarua. Ko kasi whaikonga uma. Nea lau mga aloia kulepa. Wha pea muku kula fongo. Wa uma o ia foi ngofo ave ese mamangu sa o ara ka kar ngoye u ia risa pe ara ka kar ngoye nga ela pe o ia foi ngofo fa ave ese mamangu sa o songa imiki o kura fon ai sui nga vari vadinga ale foi la o fa ia inga ale fo o tau mo fa ia fa pe mutu le umana ia le ma kal pe o ku ma kal pako wale pe a ia o le winga la to baila la tala le ia to o le akale a kaiao, neo. Awa a whaape fo ilai pasia langa la fos whakeka inga. A whaape ai pasia, which is impossible. A whaape lai pasia le la fornga. O la ofisiri kukasi. E pengi fiki ia la auli ma le fast. Wala ngai le nga o la auli. E can be ana rosa, e can be o ai lava e mawhainga whiriwhiri al paki. E whaim pāre mia. A ofisiri. E sa o ai langa kala le sa ungo ngei. O le a whaamanguia inga ai. Maka ika ia po ai lava po la auri po lava ore kati ele ai o kala kau fa valea ongo le kula fongo le kau pasi mana tua la o tua a o foi la ngo e fai se motion e te tau ona ausia le kursu lima ya lua vai ko e ka kaunga ausia le ngumela e pasi ai le lato le motion of no confidence ioi ia o fisiri la o ila le la au mai o mai wa me nga linga nga ia la au la ko e au fa pasi ngole o pili le la ngala fole mai mo for kai ia e ka e manga ia la ngala fo pe nga le kula fongo le anga le kula fongo le fa vai luo mai ko el ka pule a kongwe en fanka ko ka ngo fo le se ku ai ya ta wa le ngo fo po ma fo e si de ka o kula fongo le ya kulepa I lol mele fa mai la kula audio fa palmia wa e de ka kai kupun me nga se kai mba e si la fia le le tuila epa e pasia lo kula fongo mar ka ua le fa fongo mo me tatu tunu or ka ua pasia o kula fongo nge fainga paroka le anga o le nga uma la vai ka usanga fo ia ki ngeia le au fai mea pio ia awange ko ku mai le au fai mea ufi mala au fai mele anga ko ngor ka ko ia fa va tele yo to fi ngalo ma vlau tele la ko sila ai mese kanga ko ka ko a pasia le la fole a kai au le o tulang o pili de fa ko o fainga balota o nga mafanga le or ka ko kirkiro aku e anga ia ku so skai me fa il paloka o le ali ku o le am fainga ele skala lava o e le me ngai ki ia ia inga fo ie lea ua uma ona fa mapu e mai lo tus fo lau lo pe fa ngau me fa penga ia mar sofa makai o le a mafai lava ona ele skala ke kaule aru fu lai sa mo mafai aku wai lau paloka ia ke auia o le fa ka uarnga au fo ngi o ka ko kiro kele le lau amanu ai kuri makai le fa muli atu o le lo loma le fa nga paloka kele o mela ia e ka kau o nga pasia ile aso kai au ia ile fongo le ole aka penga mai ka penga
Ni ke au hai wa makanga mangi ngomai me le ino le ka ka ngol me alenga ngali kaunga nga aula auli me le ngolua fongia ka kikilo lisi me kupu mo snap election ya efia ka kikilo por lo milion ngol bal milion ngol kupe la pa yo e la auli le mele ele mfo e la auli nga yo se me aru se kupe fa bal bale va pengi o lonkolu e o afia le al malo asa fola le al malo la con mele e o afia fo nga ia o pulanga inga male mangisi kala fo e fai o nga ma fu mai la le mele fo e kulep ya ke ala ia de kako au falo fo ma kako fans ole o se fa supporters o le ala me o e kai au kako fa mo ya la ulinga ke fainga fa i sa ola a fa pe ele lang la ulin me kako ai funga ai ku mau pe ya e fia mail i lon ko finga le kako wo e ngaro ngor se fenga ku la fongo le e ka wa mau ku la fongo le la wa ai le ka fa ku le pe fa le e lenga ka pe buku a kasinga nga makau ele se fainga malo le lei o ngor kele la ko manifesto wo fa ko ngui ya ku la fongo yo skasi nga ba nga ka u la ba e fa fainga palo o le ka fa ba nga ye kipi meia ya ko fainga palo ko ya ko ba ai meia nga ko ba ai mele o ko ba ai mele ya wo fi pare mia la u yo ngol manga wo le passer ku la fongo le ngol fi pare mia la u e tele yo vaenga le a tau mo fai le tu ngai ma le tai le tu ngai e fa nga mai ai le vaenga le e to sa ili mai ai se vaenga fo le se ala malo i oi o le winga na le na fai tu le tala o kai au ya ka kia ia le ku ngai ma la to me le a fai la so tai au ya tau ya pule la to pule ale la to ngasu le la fai fo to no o le tangata atoa le la tu li mata ila so tai o le fionga le fon fitalai ya o ia ngala ku kama ku ngala ka kama ku ngala ka kai o le fionga le fon fitalai o i o le atu li mata ia pe maka uma ia me uma le a fai la so tai awa o le go through lava le lafo ma le wakua ia o le vote of no confidence a kuila epa o le a fuafua uma a ngai le faatautai le fionga le fungafitala i le so tau ma e tali tonu foi lo uloto o le kangaka mua o nga saungoa kai au i le kaimea mai ai saungoa ngā speaker e whawhelo ai o fia me o le tangata mua le na o le a mua na ngona le angai mua kur kai kai o le malo e ave mua e le ise mea nganga uma e afa o so mai loa leiku e ave mua le ava noa le speaker i le kai le o lo te inga i ale pulenga which is o le fionga le sa fa pito le so kai au ma o le bongo fo nga fa fa ma ba nga pa fa we song final the best thing de la fa kula kala man ko foi lengo fa tola tala le verso len kengi e tu mau halo fa moe e fa ma vai fia me le so kai au e ui saber ko inga e ui o lo feka nga i lo ma fau mo lo fai mai lo ma fau e fa ma vai ai fai mai lo e mama o isingi de fa ma vai a disi sila ile ya tua o le tua le o le so tai au lo utal tonunga nga nga pasi o kula fo mo ia la kala nga pasi o kula fo ma mea nga si la fia e le fionga il sa fa pico sa o la tau tino le tunu per kala le ngofia koe do it for the country nga uma pasi fa ma vai lo o le kanga la wa ile so kai ya wa ko ele pasi a kula fongo ele mo kai un saro kula fongo e wa ko luo foi ka ko luo ka ko longo winga ka kirkilo fa ka un mundial ko pasi ero ko kikiro la kofi pe umai wala ngai talo al wakai o foi ngai foi le di pokere lua ia msaro pe umala solulu ala solulu fa mo la kofi ai ya ke ora vai ko kikia sa ola foi me ngai lo ma fo mo lo fa fe wa ila me ngai lua a me ngai lo ma fo kulo loko ko me loko kulo ma fo fa ala fa ko ma fo fa la ko ma fo ki lo so ka embre ku
Aro loko so kai mai. Sa loko so kai mala wai mala kilo mo. E wang au fi sa kangi loko. Oh. Ole o fe kadia inga ye fe tadia ye nei fi mema tula epa. O le wala walunga i le whaafonga mawala tunu o fe tadia inga. O le wakari mai fi me. E le wha mawai an me mari e. Wala ngā le tali mai ala mai le whaonga ina o le Pager Government of Samoa. Le la tali mai o le me mari e whaku le si wha mawai. A le wakari mai ia fi me. O ke le wha mawai. Ia wa sa o fi me. La me la ke e uka wanga forfa o le yo kongol mo ka ale wa diki fa fonginga ngosa. E wa po la la se ka konga ngau ia fi me fa mawai. A ko nga melenga fa ikule epa. Wa ma ai loko fi me. Mai ole me mali la. O vai atu e share ngai runga le poster stasio fa pura HRPP. Monga. Ole ia ke au. As much as ele te fa atu. Ola ia ile truth i kongo le post lenga. Yeah. Ole truth sa oia. Stay out of it. Kulepa. Ka ki me al fasi. Ta dia me misa fem fa vai verka ko e vai me ole ngar fika le me le fa ale anga ro ka ka mai. E di e ke te tree mai lava ma a ro wingo la tan. E li ka ka ora le me la ke e fo wa sa fo o e. Ole me ma le ko inga. Ana me la ke wa sa we fo fa nga mai fo o e. Le mele o kupu ko ngor fast e kausu e mai fo so ai ma so lang. Ai se. E ku se la fa ma ku le per fast e fa ka un wela me valera ka fa. Ya. E mo yo la fo ringa mo o ia le ma kanga ma la fo ringa mo manga ia. Ai o se le ya ku le pa pe wanga fo singa fa ma va ngo fi me wa ki. Por ase me ka ke ma fa ia a fa so ka 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 ke de fifi. Ngal malo ko ka ke de mo se mele le fo ko ma fo fo ai se ko fa di ole wi kana le wota vai toi le la ke i wa sa ma mana tua no mo wa fa fatala wa makwale ya se se HRPP ko fi ko inga yes wa mo fa fatala yo o disi o ri singia e se o ri singia la ko va inga le ma sesi o ko fi ia ma wa mo fo fa fatala le atua wa tala noa nisi o ese marpaki. Yes. Ai o matua i toi mawali ma lava stui le vangolea. Ma ko yonga ko mawali mai nga le vangolea ile mele o tula i mai ile musu fo yo fie me ia malanga ko ongo yo ese ia o kukuli. O le ingila ku paki. Le la o matua toi fa sao mai ko kongo ma le va ar ka malo. Sao ro ko kongo. Pe yo pik anko vo ile le sao ka sir file mu. Pe ole big mama pe sa foi le esa fo pe foi au ia la sa fa file mu de misar mu ia la ngala le o kile se fe yo ia e o batile na faranginga tu sa pe o se lo matua pe se tanga ta foi tala foi le lo ko saksake na kongwa e se tina sake ma tu fa fonga na tunu le la o mo mo nga vango e sa o ko kong e sa fu ye ya fu ile ai le manga yo le fina ngalonga o fu yo ngat post nga ala ya sa ai le mana ya HRPP should stay out of it file mu kaunga quiet stay quiet o ko ma stay away from it ele ya ele ikaro sanga vai o me mali ele ikaro sanga ko le fast party e mo mia la so swangi ko inga e yeri kanga kalen karo sanga ya oi o via mei o e mangko mai la ngor mele ka ko mangingo e ka sanga ku la uli mar de to mar fast party e mo mia la uli masu senge de mele le ai la se ke sa o ai ave la uli masu senge o via me la ngalen ka sanga ku via me ke ro mit esa ora o cara le fa ya voi ka via me lo via poco fari fuori Moi ka fie me aga ka lo fie poko fari fulu me ngalo karongo. Le vinga na le no tafa yatu. Kusa ai la se ke haru alu ai. Kusa pawala le ona la unga fa ya so uma. Fie me fa ma vai. Fie me aru ese
fia e pauanga a se upu lo wa fea fua ma e fa be mai o le fast party ma la auli ma le o mai lo le ama e le ai ronga sa on ngamia pa warga ka fa mai fia me o le fast party mang supporters yes pa wanga ka o banga lu fa mai fia me o anga supporters ma le fast party a se upu fa ma vai ngo kula epa ya ko e fema lu po a ko ngol me sorry ya wefa sorry wefa ele kupus me fa e ngo fen kusi io o le winga lana len te fa ya tu i le mele le tu lai mai nei mana ia se no nga vui o te io fo ya uia le ya tawa by the way aka ke ko ya kun mata upule ma fa ma vai nga antikaya o lea ua fa manino mai le fionga de minista o leo yeah e le ai se sa o kala lang komisinga renga fai e le ai ngi leo mai ngi usila o avakua i sa mo e fai ngi suenga o de defamation lea ma mata upule i le tangi ala auli ma mati mai vasa fionga tupola le usa ngo ai le li potia mai le talamoa yeah ele i mamawa tu le uli na le la wa mai ao nga fea finga ngalo le fionga i le minista o leo o le la ufa mangingo mai ele ai ma se mea fa penga o fisili la le yakau o ai la le wo pepelo kai mingi o fisili nga le wo ko mele e ma ele fe fer ka le o pa o sori o mele kupu pe o kala ho nga fa ngo so ia o ngo fo kupu ma se fo fa nga wa la kama fa ngo ya assim o lo ko ki luo ma singa kalonga nga kupu me ale fo ko ale dia e kupu po fenga ngo fo le uto siri bai o se o tonga nga le article na mato mai ai lunga le report le talamua o le na ua ta mai ai le ai ma se me fa pe o le saunga le an mingi skaya fa walo le ai se vai nga fa pe na pasia pe na tala noina e au mai ni leo mai ni usila o mai sa ili defamation sia ma tulang fa pe a o le mela le kau ke fa makala kau ke fia manga o ai o se fai unga e fai langa o le kasi le rua o nga saur ko misinga ma fai mai nga fa sala lunga le ko ngia ma o le ngia ka ngaka pe ni tamaiti e folinga mai le popole le ko inga ka ngaka i ka tulo yeah te no me mo nga lo fa ngo ai le tu pa ua le mele ngau yer ko misinga o le kaloka ma ko nge kau ka kala ku i me le langa langa ku nga mea anga era ye sa o me fa fa fingi yeah ai o le lai saufa mai e wangi ka ko kari ko winga le social media now I can honestly say li akawa ele ka ko kari ko winga le lilia e sa no ka si la cruza o social media lo ngai no ele we are not defaming you just you just lied to the country yeah o winga langa le lenga fa yakula ukala ele ka kaulanga e kango ma e fisiringia ma e koe karango so o mafa pe mai o social media e ma lenga o le ye proof o le ya ma to tonu lava le sa ma ko fisiringia la lo le lau mua i Wellington e o lo ia le makanga ruenga o leo o ma to fo ilenga obtaininga le email le sa au mai ele ai ma se mea fa pe nga o nga lulu e ngi usila ma sa mo i leo yeah o kan fa fui mo nga ves ka ko invoice lo ka ko fe nga nga mi scam nga leo nga ya jau le jau o moni le kai nga fia ile nga I'm telling you he's after us I feel that o kena ngonga o le ma ko after longo ya ma ko ngi ma se ha ungi le fa sala la wa ku me uma ma ko ai o ke ngofo fu mai a o ma tua e na wa se kai mi ke ngau ngau fu le loka le wo o ai ya ma le wa ko mi milo hanga wa li kulanga fa pena a o le me piko ile angala o lo pepelo le fa vai ai lumo le lalo lang ale kere o sawi ke fa ko ese mai ma say sorry wa e o le ngia le ku o pepelo menga yes a o ko inga mawalunga le ia ila unga ruenga ono makwale fiko ko nga ia man mele u kula mai so a faila o ke faia ku fa penga
to low le whaafonga le tunu, and it's not, we're not personal I lau sunga. A mawhai akula I asia tamale a tau mali tau te iae, e ke pepelo. Then this is the fact, o le fact leo mangingo mai, e se lau kalang whai. Mo. E sa lau kalang le whakureto. Ele ingi mo ka upu o ngā fōlele mangi ka upu le leo ka kobai ko kuma ele komisingo leo. If anything else, wa kau nga kuripe fa maroko komisingo leo. Wa kele maliu e lalo langa ba inga. E o marka mingi ele o kakole o momo se ni fa ngole le mangi me le e ka ke fa longo ko nga yo ia. E nga ka nga o le aisa le hit and run o leo fie leo fokingi o ngo pe fiku. A fie ma o si leo le ngala be mai I so nga I selling fai o meanga pa kingo komisinga e lo er komisinga le leia le kungu malanga nga la fai al ka bangai o so Facebook o so me fa la kulale kuskala kangolo fa kala fo le kawanga pupungi a o mea ma me e pupungi la a le la mo pelo ole maliela se fai akura la ukala ele wa nga va amala nga tala feaunga le fai o se moli po li foi fako ese engang o fai o le wa li fo le CEO o le Samoa Airways le wa li fo fai moli anga avela nga kangi fakakau ya mau tu lo le uso o ka ua le vanga le fa mai o le fai o kala le sa wa afua iai mai o wale sa o kala wa afia ai fa fela ia mea o mai la wadi ia fai kala le sa inga o ta mo mai ngoro o fa fela le mele usa wai la usunga nga fai le kala le sa o lu mo le ku mai fai mai o terminei o le ma jote nga lue o lo nga lue ioi usa ia ke o au alo fanga uma I lo musu e moria ku le epa o alo fanga ia oi le ke faia o nga ke musu e moria ku la epa awa wa kaunga faingi moria nga rimongi mo ku la epa pe a faia sa o lau fainga o nga duenga a faia ke fa maongi lo ko finga fa komisinga kaulanga e kango faingi moria nga avaku e moria pe o me lenga ko faia ya lauli kaulanga avaku foi mo ku la epa fai ya avaku kai official leo process foi fa penga pe a fa pe o le ko ke iro inga le defamation IOE makua I obvious lava I lo fai me fa piko ko I obvious lava I lo HRPP yes I have elise say respect to kulole adawa and I'm sorry to be like this I have no respect is a komisinga sau pepelo mai le ku hu fa pe langa o le ke lo le ko ke maka mai fa pe ngi ya ke umara por kalame now here we go now I'm being honest ya ki oi e ka kaunga e sau e ke sau e fai sau kala I lumo le kungu wa se fo I maybe nga sa olo ma fo au se mai o lo ngu ku lo fa fonga le tunu wala nga I me ku fa penga ya me sa pa pe ola ka winga I ele ke ale o ngal po ya ve ko ngam penga ai sa po ngai fa penga maliu fasia se kasi o anga singia maliu fasia nga duenga ai ma se sau se fai se kala fa ngofo file mu le kungu fai mai se kala kai peyo ya ai e ile mata upu mali le ngo ko va ya kunga wo ko alanga mai lunga ya ususu enga ye o le ke le lango fesiringi ai le ko mai or ka kale a o le nga afia mai tu lo lava o le nga afia a o komisinga papari ilo ngesi a o ia lai fa aururu ia ile nga fangua I fanga ia nga au mai le nga mai fa sor kula fongo ko kongo o samo le la walunga ile swa fole o le menga e foi lo ko ngi kangaka le mafai o nga ko e o e au sia ngi ko ai nga kulanga mawolunga fa pengi ai sa a fia ngi faingo ngi me fa pia nga le go fai kau ko kuskusinga pe nga fa maongia pe nga le fa maongia ala ngo inga le nga fo sai fa maro longo o lorngesi tu lo ko ka ua le vaenga ya
e kakule play minga ia kom singa play kule pa wala kon kofia e ki anga ba ko e mai le mere fai e fai e le fola ko e ngo ko finga pa pele ngo pa ko le sias fo le e ka fa nga malo ko si la le ia i langa ba la ko e fai mo kom singa le le ia se fo ka ko lo ye sirim kulang mo lungo inga ia fa ngo fiel la ko ngado wa mele wala ngenga safa le ko ele fi kau i kia ko finga longo ia rock for mi skala ko ia ba ko mal pala me ia la ko fufi ma fufi me ia fai ai anga ba lele le pikingo kom singo le ko kile popole la voile me ia ole me mali e toi o mai la vala joula nga lulu e tonu ile high ranking al makanga ngo leo e toi o mai ala to ma ko kala ngo hai fa mo le o le kala ngo ai e o ai le melia o matua fisi e ma fu nga le ngo fa ya a kango ngi a maka pengangi mali a jawa from the last 3 years out of air kom singa le ma kom singa a kango ngi ka penga mai le faila a ko lava o anga fai unga le nga fai ma mea nga la pela pe ai kulanga o langa o ronga kula i mai o le mea nga e ofo ilo uloko le ma fai nga fai o se fai unga o pumongi a ngari a jawa e ofo le loko i le ma fai nga fai o se fai unga saka kau kolu ma singa le umana ko kala ke walo ke mo lo mo ko umana ko kala ke e te tau fa o saka kau ai kolu le ba le kolu lo ma singa wa kau nga advertise le kulanga le inga ye sau si ko me singa e ka fa o mele ale ke wa ku le nga yo fa kasi il fast government ele nga yo fa kasi le fast government le skalanga ise me wa wole fenga ko foi wala ngo winga e fa ya ku ya lo pero si ya lo yer ko menga fa nga kuri le wa ya la ko ma ya fenga me le o ko nga me e kupu ko nga me fa so kula fongo e fai fo o ke e o kanga ro ar ke o la ko e fai se fa un fa pengi ai sila le atawa nga fola le fai nga malo al fast o le a tele tūlanga suia mese o le makanga ruenga lea tu lou fa fonga mo mai o le makanga ruenga mua lea le tele o le mea na tia yes le kele o mea ia kako aku o le fa marosinga ile si leo singia mangua le kasi le nga case le sa sui speaker ya sa sui speaker mori mau ile si leo ai uma enga e fa ke ai leo nga e fori ko so se mea la pe kongo i mo mau kong fa ise a foi lo tu fai atu e le ma fai nga malo now good luck e o foi ngai leo ia le fo waku me foi le nga ngu marko ke le ya taua o le to a tele e ia foi ia ia ko ngeki la ia ko kongo na makanga ruenga o le to a tele o matuano no fo ma fefe i pulenga ia fai ke mingi o foi la tato o fe o fai ele nga case leo ke pisa kwa ya waile nga kia ingoa kale mangkeki o fea ua fai i aile nga case o langa foi fa amarosi nga kamaika ku lou fa fonga le ku ma fua isia leanga o lai sui komisinga langa tora in law o langa tora in law le sui komisinga papari i mongarisa kia o le ko luar nga o le akari i o kale mang o fea la le fa ma ongi o ia mea o i foi le la inga makoi ofisiringia le fa ma ongi o la ufionga le miniska kulo fea o iai la ukaukonga e fai fa ma ongi mala mi okong e oi wa fa ka valer nga me o le seme mai mo for kai mi ka ke pisa kuai se ilonga lava marma la tala le fai se ilonga lava e pale mia la audi le mari ko le nga orkanga ka sa o le nga filifilia ma kofia ele akua se ilonga fo ila se e le ngo fo le fa ko a mo lo le over mary iyo mary mo check ia se ilonga lava se e now ka ko mala ko ule fa fo mai a mo wai ma fo nga le ngi kai mi le o se fa oro fa maru lu aku
pule foi o tau ia tau te mafau fa pea o le fa o a kaua po le ala fa karia ia o ko o levan ko kau kua i merga mea a o la ukala lea i le kungu a koa ma le fa fonga maua ma le nganga kumule i le fa alo alo a ka ko manga o le mea mongi ma le amio kongu ma ka ko va ai e fa alia uma mea la let's put the right person in the position lea o pan mia ka ko ku ua re kangaka sao o re kangaka nga o le adu aku ma ave ye kangaka sao a le ngafakarango ali fa mai le tala ale se tasi o matou fa soa nga o fai fa ka ye o le a fa pe tu la mai o le wala ngo kako o kako sa mo le ya tua pi ka fi ka ko predict le kako ku a pala lang se me ngi o me fa por kiki pi ata fisilia tu ya o kako pi ma ya ma pe aku sai ma le Donald Trump se ai le ya ru ko ko shu ha ka malo la nga fo yo le me lo loko pa wa nga me fisisila mai le aku ai haru masaro salo ore kali fo yo masaro salo ai ese me ka ole bright ese sengo upungi ese me ka ole mimika pe fa mo walunga ese me ka ore koa le atawa ese sengo upuya ese me ka ole fa mo walunga ese me ka ore koa lo loko you speak ke sawe koa lo loko ese sengo meia o ka vika mkoriaka o ka vika e koa koriaka e fa mawalunga ese senga nga ele ipala ai ka vika ya koriaka le nga mafua nga koa ka maria le nga mala malama ka vika ire kangaka la kau maia e vai fa mai o ai le ngei filiskia le perico meinga e fa sanga kau mai le ku kaua le kua vai e mala malama le lei ka vika o lai ai le akua e kau mohia a or filiskia le marmalo amai e makua ngo a fenkusi se akua ai fa mo e longa fa mo walunga malo ia e makua langa e mafuanga e fa mo walunga langa la ki fa pe o malo si o koriaka fia langa ye me nga va singia ka mai le aria le ile mari odio singia ka mai la do vai cafe vai singang alma mau ya pa mai male far male fai fe ore akau pa sasa ku sa le udu ai fa sasa ai mai agora fare ku o kangor fe au do ai muri udu vai fare ku oi mai marco inga sasa le udu ona vete ona vete isi mayala yene isi maya ole ale wing ole kala le faya aka ko manganga o Samoa e kau ke fia ilo kongu me ye fa ala lafi mau fiufi ka ko ku war kanga kasao iko kongu i ka ko ku ua kai sao manga kuar mele ua ki dele vivesi ore me sawa e musu fia me malanga ka pengeka ka ko uma nga wa le vai nga le ngolongo winga Samoa o kanga ka fo ye muri ya via me la via mar ko sulima ya kasi fo ingei kanga ka e musu e su ela mi ko set the record straight sa lo kala ore me nga le vivesi ai ele o vevesi on yang fau nga sela audi ele o vevesi o sea apai mala fai o le hit and run na ia le anga o me ko kupur so fuanga ai o mafua le vevesi e musu anti me e su ele ami o kongo me ia so kau kele manga nga o lai se kai e fai me fa fiufi kau kele manga o se kai e o la le fa ke disia ngoinga longa olanga e akau ko fa popo e mole o kio la kele me fufi la kele me fufi mana tu ole a o le winga nga le fa ko le pomu piko kele nga le ka sa fa mka o me ye o pomu ye ka fa karia ka ya ori aka mo me o pomu kusala o le pomu nuclear ka ya al pomu a komika la skofi
A o le mele la fa pa ka o le fai kikiti. Lenga yele se nga pomu. Oh yeah, okay. A par pomu yukiria. Ele ase pomu yukiria o male pese la lolangi. Nga sau kia me mo. Lai nga o nga piko ngu wala e papa hai. Na. Angang o ka uar mele ai a pala fai kikiti. E la ulongo le. Le la lolangi. Pe pa. Se nga. Fe emo wila. A pa pomu mga mau mea se pa nga o la ko wai la ngonga inga. Ai a o inga fa pa ma yere ku fai kikiti. Ai a o fo pa pe emo wila. E la bea ngar ko kasi le la bea mo kan ka. Ua ka malanga pie si pakka le mea fuji. Ka usau ya wa mele pomo komika e pa ke wa fie fo kan ka le ele ka nga fie. Ai a para le wila. Par fai kikiti e mo le wila. E ke vai kunga sa valia e nga e ko vai kunga so e serpe si pa kasi ki non la ver me udi nga vea pa. Pipa. Kama voi le wo fo ide dima. Ai fai ka free second. Kusa free second per kor kura fongo basketball. O e man kuanga kura fongo. Lo ke lo. Ja, vale free second. Carlo. Kusa nga le fo i mai ore lima. Count zero le free second. Ai fa ko ngingi va ro mara kamanga. Ora winga nga le lenga fa yakula ukala. E mo mia e tatou mo le fainga paloka. Let's give him a chance. Ora unga kala. Yakula pa. Ore ku a chance. Really? No. Give la Audi a chance. Yeah, lele. Il paloka kele. Give him a chance. Yeah. It is unfair. E unfair le uma enga. Po o se sikangaka. I forever. Nanga de ko kele te o fa yato o le ase ku. Ele fe kaui I kula fongo fa nga kula ro soifuanga. Le ipa yo se kangaka sa fa yangi forfolanga. Ele ipa I mai fa ka ngu me nga ya forfolinga. I forever ka ko ke fa ya yangi kala mangi up. E ke pepelu. Sa orle, e sa ro kala. That's the nature soifuanga. O inga foi. Le sa ngo ku pa ia o inga e me kaile ku o yo le ku just. And righteous. Wai. Anga le fa ka inga Yesu ke riso le Kai sili. O vai aku foi wa pe ia o pomu foi kai o pe ko maki ia fie mea o mea. Ole mata upu le taiao. O se maka upu ua whatinga talinga. Ma wai lo manatu ele to foi le HRPP. E le matou motion le la faila so kai. Bo markai mi. A mea yo make ia fie mea o mea fai. Pe make ia pe le mate ia. Ele to foi le HRPP. Kai sili. A fai ai ki o pala o pomu kai au. E si o pomu e ku aku pe o uma nga o pomu. E papa uma me kai au. Manu foi e papa uma o pomu uma o lo o sa fai mau e papa uma dai. E o me ofelea me fa baba e papa uma na so dai. Vai au a ngai bisi ba. Wa ko fora a elo pepelo. Pai ma a mai. Wale ai so. So, mo de ko fia. Ole nau ta inga daiao. Yai le manantu. El fon fa kala yale. Fa ka kainga le so daiao. O matou ia le to foi. Fai mo ngangu o le anga ka ko mea ma o fai mai ngo oso, fai mai oso lunga. Asa ka ngai file mu le pe file mu le lupe. Manetua fo na ya sui nei. O sui nei wa matutua. Ai ole mafuanga le no le ave ye ni tofi minister I la upa inga. Muli na nei. Wa ke lo le ya le wuli ngei o lo tala noi tua ma tau fau ni mea
e whapaua ia o marau tau teinga. E ai wa uma foi la no o tusi e la foi la tusi ma au langolango. Ai le le uri. Ai le maka i ku le uri. Le uri ai o mongangu o fonkoe o fongela le pule le uri ai. Ia le uri la vale nei. Malo au. Ai o mafo ina tau tupu menei. O le vave a o le kamiki urupo o le fleaka. Le awa vai tu lava o ia lava le o mafu ai vesi nei mea. Ai o umana utala no ai. A whapea sole o e na tupu ai lava le mele a. A kaunga ero e kuri au mea. A ule vanka o kia o kire o pisa. Le ai ere i tau ane tau roto. Ere i ka wanga. Ole aso kaya. E na ngonga yo kinga. E umolonga pasi mea. Ama vai fia me. Ama vai aso kaya. Okay. O la ngonga nga ole. Aso teo. Ai to be continue. Iyo. Kai au ka mai lo e sua lunga malalo lang kai au. Tatu talia le tulango le tau to mai la so tao. Tatu talo fatasi ai ke le ko fa ringi po o to i America le fa so no va veau. Fa mole to lifo yo to vai. Masi tia tu ile tua le fono so tatu to no la so kai. Ma. Talo mo le fo fitalai. Ka kalo mo fon fitala ila so tao sunga lio la sunga papali lio olo ipola ta eu me se pau o mamana ta po ia tu te ia e eu faiva ila so tao o kula fonga uma ai elima ka inga i lau fa to fa manino mai le tu o fea li fa ila so kayao alo eu faiva o mamana lau o fionga i le tamaitai palemia. Ka kalo mo oe inga ia maua lau tō whā i le aso ataiao. O lau tō whā e ola ai Samoa, o lau tō whā manino, o lau tō whā lofa. E whaia mo le atunuu. Sa tau tō le au tō ngā lulu e wha maoni ai. Whea e tū lai i le aso ataiao. Ka po iaku. Ia o manu auto faiva faile me tonu mai le tu faile me to te sila fia o ala ia o le tu la fono o ala fo ia o le fa mauni la uli le mali toa mar vanga fa bu fai ia ma wale to fa mai le langi ko fa la vale kasi ia fo ai o puta tau o le ngana sa o le aso ia a wow to fai valo fia au fea fo yo le a fifuri sai fa la uma mafa le tulanga o le aso tau ia manu fa sifo mai langi o to faiva wale lo tu le aso tau te tai o le tuangai ia o suatanga o le vatele le nei fiafia a o le matu te talo la vetasi langa o to te tai o le tunu ia taui le alofa taui le ono sai taui le to fa mo sa mo io e mo mia sa moalo ko failo mai e ui ya i porkiki o a le langu o ko porkiki ai u fiufi me umai le lofa e pe o kala ia ya o to sui malu o malava lima sul mar fifo lima khas lima tonu sui malu umai lima sul mar tonu le so tao ese mai nisio le avili mai ma le pa watu le fonusu ai misio au fainga luenga le fono fitalai ya manuia le ang roa tu le so tao ia fa si folo se makala ka wolunga le por kalame ona batule le fionga sunga le atu e si fo mai la matala le tapo inga Samoa Samoa ainga matama o tama ma ainga o nofo ainga e ainga papa ainga ta faifa a o le fatu ainga tausi e tu mua mapule i tu au mala tau ainga le tai ma le va o fono ti fa do bolu na tu ta faitia tu ta faitoa vai atu le motu o salaia ma le motu sa
e fio ai le tui manu a maona tawhai. Ia mai se foi fa sua vai fanua fo mai tulangi sa ole me sale o mua me le launiu na sa lua. Ia mai se foi o to o matama ma tutua. Sa moa le lo na o tele. Manuia le tau tapu inga le so taiao. O fea lava o le a whale iai. E to ai le au o matangi. Tele foi pesenga me tua le o. Ia, o le tala lea le tau te ia e muri o le nei e fiafi. A o sa uni folau tuai mo le aso taiao. Le ase me kupu. O ka kou de ngai fai mo tatu wale malo. Ia, le ataua, sau noangan tafa ma vaile. E le koe fasilia se upu. O ngā o e whikalai a siaka. O le anganga fōri ngā. Ka ko abe yuko a mea o lo iei le kua purpuri kere. Ia wase mangu i o Samoa ma le usu ngā whongo kai au. Ia e whaasoi fōia ma fōi ia whamungi ngore pō ma le maringi e whiawhi. Ia i rau whaafonga ma le mai mō mai. Ia, le na, ma whaatou whātu. Tātou wo inisio aso whanau mo le aso tai au. E wo le rea whiawhi a siata le ataua ma le porkalami o le tau te iae alofa mo o tau soifua mai manuia. Iligo le ami o tonu Family Club. O le ase ina i le aso iwa o le masino me lua whenua se fulu ma le lima. I le no foana i seina i whale ata. O wani ngalo no whatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le whatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le aso lua su ma le lima. O le masino a brila lua whenua se fulu ma le lima. Le lei tātou whailonga mua e pei o le manu maloina o le piki apu fau i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua sumare wha whailonga luna lua Race SUV 1.2 liter lua whenua se furu mare wha ngā teino tātou whailonga tupe a mata maina mani tonu se furu afe se i o atu i le afe tala le lei tātou whailonga o ringano e le nopo o e le isi lea o le a whamurueina e le lulu mo le sailinga o le ami tonu Family Club Fabso tai mai le tātou official le Blue Wave TV lungo le proklamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele.